ba tla išegile mo ba dulago gona mo ba tsamaya gona ba tla išegile mo ba šomago gona ba tla išegile gomme Sepedi se no bolela gabotse se re ngwana o a salleng o hwela tharing go ira gore motho wa kgonang go lla a re ke kgopela thušo go ra gore o rerešitše jwale moroka ke goroga ka sebopego se ke go batametša ka tsona ka yona tsela ye Ke gapa ke kgorosa nna ke gapa ke kgorosa bafana nna ke gapa ke kgorosa ke tlaba ke tla botswana ke tlaba ke tla ke gapa ke gapa ke goroša ebile ke tla ba ke tša lapa laka ke tla ba ke tša motse wa gape re se ke re a hlakahlakantšha dilo ka kapa lapa le motse ga se ntho e teng lapa le motse a se ntho e teng lapa ke mo go neng mosadi le bana ene motse ko e leng gore le wena o ka no tekagela ona o ne o nno re a leboga moroka ka ona molotšana wo wa Scothane wa ke gapa ke goroša ke be ke a go amogela mongaka ka gare ga diphapošikgašo ka gare ga lena go la pitšentše kgolo prof ga ke go leboge malome ka kapa ke leboge Scothane ke be ke go dumediše ke tamiše magoši ke tamiše baruti ba porofeta ke a le tamiša ka magaeng kgolela kgausu magagešo babuši ka go fapana go ya ka kgati ka tatelano batheeletši bao ba theetšang motse community radio station ke a le dumediša ka mafaratlhatlheng ka Facebook ka dikgokaganyong tša leago moroka metsi a pula o re thobela phiaphia diatla re a le tamiša le lekgolo la kgausu magagešo a ke tamiše le bakgoro moremi ka moka ba nkadimeng ba mokolo wa mmaphahla re a le tama magagešo ba malatši re a le tama ke tamiša balli ba ba le go fa ke a le dumediša balli bešo le fihlile ka pitšeng tše kgolo pele le ka titsebiša a ke tšee molaetša o ko iše batho bohle ka moka ba ba ileng ba tla mo pitšeng tše kgolo batho ka moka ba ba ileng ba tla mo pitšeng tše kgolo dikgoro bao ba ileng ba etlela ba sepela ba nnoši le tsebišwa gore o mongwe le o mongwe wa bonang o kare o phethile dilo di bulegile di sepela gabotse a tsebiše ofisi ya ga moremi goba ka founela malome ka kapa goba ka founela malome malefo a mmotse gore mola ka phethang dilo di sepela jwang gone ba bang ba ile go phetha dilo tša bona di a šikinyega di a se sepela ga botsana a ba botše ntate malefo ba botše ntate ka kapa gore taba tšela tša rena re phethile mara go sane le mo go ganelelang gona maikemišetšo a rena magagešo ke gore le foleng maikemišetšo a rena ke gore go be le tšwelopele ka gare ga lenanego le re le swere go fa ge batho ba le theeleditše kua gae ge re loga leano la gore dilo tša gago di loke di ye pele go ne le ba ba loga leano la gore dilo tša gago di senyege di seke di a ba le mokgwa wa go ya pele le tlile mo le lla magagešo dillo tša lena ba bangwe di ba thabišitše ba bangwe gomme di ba kwešiše bohloko dithapelong ba le bega gore dilo tša lena di loke di be gabotse jwale ka go rialo ke lengaka moremi ke re go lena ke a kgopela gore boang re tle re le thušeng balli ba gabe re na le fihlile le tlile ka pitšeng tše kgolo mo re tlo le theeletša gomme re tlo le fa maele gomme ba ba nyakang kalafi ba tlo kry-a kalafi ditaba di notla ka moka ka botlalo malome ka kapa o tlo le fa melao ya kgašo le ka titsebiša rena ke rena ba ga Msiza ko Thabana
ke nna Selina Ramopo mara ke kore ke belegwa ga Msiza ke nyetse ga Ramopo. re a leboga. Mina ngimulila Msisa. Lina Msiza. EThabana. Alright. Ngingidadewabo mina. O ni bantwana bomuntu. Iye sele sinje. Oh ya. Utate ngibani ngapha? Andile Mahlomuza. Bibani. Ngobatamela lokopelana leo ga. Andile Mahlomuza. Andile Mahlomuza. Re a leboga ba gešo. Mo go tlo thusiwa family ya ga Msiza. E seng ya ga Ramopo. Izukulwane zakwaMsiza mayiza kwaRamopo. Izukulwane zakwaMsiza. Okay. Sizizukulwana ngitsho thina. Zakwamsiza. Iye mara yena wende kwaRamopo. Umaswaphela. And then utate lo mntwana kabani? Umntwana ezibulo lami. Oh ya. Unina ulele. Mara iSpedi niyasazi? Iye awasona siyasifisisa. Niyasihlwepha ningasikhuluma. Awasingasikhuluma. Siyathokoza sizokubawa ukuthi sikhulume iSpedi ngitsho. Yeah. Thank you. Re a leboga ba tetsebishitše moroka ge mme ge ba tetsebishitše ka sona sebopego sewe le amogetšo ba gešo ebile ke a le netefaletša gore mo lenaneng la pitšeng tše kgolo le fitlhile lefelong la maleba mo e leng gore le tlo go hwetša thušo gona gomme le seke la tšhoša ke dipolelo tša batho le seke be la šikinya ke meloko le metswalle ge ba tlo bolelelo tše ba di bolelang ke phentše ke bolela ntongwe moroka ke reng go ne motho mongwe kore motho ge e le wa geno dilo tša gage di sa tsamaye gabotse a hlaka le ge a ka tla a se go botse mara gona molaleng gona mola o kgona go bona re ngwanešo ga a gabotse jwale o seke wa emela gore a tloge mola a tla go botse ka baka la gore ba bantši ge batho ba fetša go tlang baraua nke ba ile a tla gore nna nke re ile ra dira 1 2 3 4 wa e re emela gore motho a tle go rena mara re mmona gore wa hlaka šole ko a borena jwale motho ge a etla mo pitšeng tše kgolo di-family di re kae di-family tše jwalo ke tše di kgatlhang ke ge magabo bona ba hlaka ka baka la gore ge nkebe e le gore ba a rereša ba swantse ba no re ge ba bona gore ngwana bo bona o a sokola ba emelele and then ebe bona ba re marangwane sho ka re dilo ga di tsamaye ga botse ge re go lebeletše mara ge re tlo emela gore a kitimele go bo moremi be gona re re nke ba tlile gore na pele then gona ga re rereše jwale batho ge ba etla mo pitšeng tše golo ba swantse ba tsebe gore meloko le metswalle e mentši ga e rate gore ba ka hwetša thušo and then ka dipolelo tše dintšhi ba leka go distepa le go thibela gore motho a hwetše thušo gore a kgone go tšwela pele a hlake ene gone ba bangwe ba ile batla gona mo dipitšeng ba bo bona ba ile ba re le re ile phoso re tlatle re ilokiša tabeo le lekgono a senke batla go ba thuša ba ka setle jwale ge motho a etla mo pitšeng tše kgolo a tlo nyaka thušo ba gabo ba re tla e lokiša nna ke re kwa ka bona ga gone gore ba ga bona ba ka re ba re tla e lokiša ra re aowa ba tla thuša ke rena ge bona ba lli ba kwana le family ya bona gore re tla e lokiša ka selegae napile re a e fologa ge ba sa go thuši bao ba geno o tlo bua gape o tlo kitima o tlo raua gape sa le ba re ba tla re thuša ba re thuša le rena ga gone nto re ka e dirang and then molaetša wa bobedi o e leng gore o swanetse o ye setšhabeng o kwagale gabotse re ba le mathata prof mo pitšeng tše kgolo mo family e ya ngwala e ya lla and then e bolela ka abuti ka mmane ka rakgadi ka mammang ge re founela rakgadi re re gopela gore o tle pitšeng tše kgolo ka baka la re taba šinya ka wena o a gana o re ga ke tle thušang bona ka re ke bona ba llang nna ke right gomme e tlo gore ge balli ba tlile mo pitšeng tše kgolo ba boletše taba tša bona e be gona a bua a kitimaraua gape dilo tšela batho ba le ba di boletšeng kua a se tšona ke gopela go te phetolela mara e le gore motho re mmiditše ka go kwa gore taba tše di ya monyaka a gana so batho ba ba jwalo ga re tlo ba dumelela gore ba tle ba senye mmereko wa lenanego ka gore ba nyaka gore re bereke ka mokgwa e leng gore bona ba duma ka gona ge batho a ba hlomphe pitšo moroka re ka se go bitše mo pitšeng tše kgolo re sa tsebe rena re go iša kae ge re šalle re go bitša re ba ga Mosiza Shiba ba re ngwaletše
re gopela re wena jwele ka rangwane o a tswelela mo ditabeng re gopela re o tswelele o tle o re ge ba bolela e bane le wena o mo o kgone o te phetolela itla gore taba e tle e kgone go fela ga botse re tsweleng pele ka balli ba bangwe mara ge gore no na ke tla ke tlebile ga ke itsene nna ba ba re ngwaletseng re a ba tliša and then ge ba fetša go bolela tše ba di bolelang ge o ka te watla ka morago wa re gape a ba bolela dinnete ke nyaka gore ke tle ke te phetolele le nna e ba mathata morogo Yeah. jwale balli a ba tsebe gore kapa batho ka moka ba tsebe gore ge pitšeng tše kgolo di go bitša ka mare ore ke swaregile ke mmerekong e seng gore nka se kgone a ke tle then le go sasa ge ore ke kgopela go tla nna re tswela pele ka balli ba bangwe ba ba nyakang thuso ya ka gore re ka se kgone o ema poleketeng re ka se kgone go ema polekete moro ka re ne le balli ba bantšhi ya right go tlo go bolela mammogo le ena ekwa alright wo okay ke tlo bapala setopolwana mogaetšedi yaka ge ke fetsa go bapala setopolwana ke moka o nape o re fe ditaba ka botlalo maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga ditaba a ditleng Thobela ka mokgašong ke le tamiša ba botlhe go ntate ka kapa le ntate moremi le ba bereke ka botlhe nna ke nna Selina Ramopo ke setlogolo sa Mosisa re tlo lla re tlo kgopela thuso ka mo dipitšeng tše kgolo rena re a tlaišega ka mo lapeng la geso ke lapa la koko ba bagolo ba botlhe ba tsamaile re setse re le ba babedi nna le ausaka le ditlogolo ke nna gaka le ausaka o nna ga gae o setse ditlogolo fela ka mo yeso mara lapa la heso la tlaisega le maso a tlhang ka mo gae a re itse gore a tlhaa kae go iragalang ka mo gae ne re le 5 re setse re le 2 ke last born ke first born ba mogare ausake ke mosala morago sala tsamaya le bo abuti ba babedi mara o ke mosalang morago o tlhokofetse ka mokgwa mongwe ka mokgwa e leng gore a zanke ra kwešiša ke ka mokgwa e leng gore ntho e sa le a ntshwara hampe o šile bašimane ba ba 4 ka mo gae le bona bašimane ba hae a gona le o mo one o ntseng pila kore a ke tlhaloganye gore go iragalang ka mo lapeng lela ke dintwa fela go a liwa le bana ke tlhakatlhakano ka mo lapeng la ga Mosisa a gona khutšo mama ka o tlhokofetse this year ne ba setse le koko o tlhokofetse this year ka April ka di 17 April le ena leso la mamaka lebile ka mokgwa mongwe cause o nowa a tsena ka gate a naowa mo lapeng a robega hipu dipetlela di a palela ko go mo thusa a ba tsamaya o ile ka November a ba re šia ka April ge re tswa le ausaka re ya ko dingakeng tsoko ro botsisa ka leso la mamaka gore leso la mamaka nkare a go normale ebe ba re botsa gore koko Thebotswe o tshedisitswe mo gating a tsena kore ba mo tshedisitse ba mo tsentshitse noga ke noga ne mo ja mo mmeleng a ya ntshwara pila taba ya mokekolo cause na sa tiile na sa le strong ke ena na setse le ditlogolo ka mo gae na setse le ditšhiwana ke ditšhiwana fela ka mo gae bana ba ba setseng ka mo gae ke ditlogolo ke ditšhiwana bana bo mme bana bo ntate so le ena a no ba šia kore leso la mamaka le lona le ntshwere gampe cause ka mokgwa a tsamaileng ka teng a tsamaya pila so re tlo kgopela thuso go ntate moremi gore nkare a ka tlo re tlholela motsola gore go iragalang ka ge re setse re le ba babedi a re itse ditlogolo tse ka mokgwa di setse le lapa la koko gore di o ira bjang cause ga gona motho berekang ke bana fela le bona ga ba utlwisise ga o re bolela le bona ga ona ngwana o go utlwelelang go a liwa
ke bolela bjana ba mpoledise nna ba botlhe bana ba ka mo gae ene ke nna e leng gore ke tshwere marapo ntho nngwe le nngwe e tlhang ka mo gae go bitsiwa nna cause ke nna ke setseng le ausaka ke rena re emeng bana ba re utlwelele ba itirela boithatelo ba tsoga furugu ba ikela kore le bashimane ba ausaka a ba shileng bo botlhe a gona le o mo right ba nwa mabjala furugu boshigo kore a ba nwa mabjala ene ba sale ba banyana a bana bophelo ga o bolela le bona ba go utlwelele ba re roga ka mokgwa ba re rogang ka teng a ke itse go felela kae ke ntho nkutlwisitseng botlhoko e rileng gore ke kwalle mo dipitseng tse kgolo gore re khupela thuso ka mo lapeng lela cause ga ke itse gore bo felela kae bana ba le ka mokgwa ba leng ka teng lapa la gae ke matlhomola ka mo ke ntatemogolo sala tlhokofala kgale ba runya ko boa ka mo gae rena re itse gore tshwanetse re ireng cause re bana sala ko dipolaseng ga re tswa re ya ko dinyakeng tsoko ba re botsa gore ntatemogolo nyako that is why lapa le le tlhakatlhakane bjana ke ntatemogolo a lena ke ena le tlhakatlhakantshang o nyako tla ka mo lapeng la gae rena re itse gore tshwanetse re lebe kae re tseye eng re tlhakantseleng re khupela thuso ntate ka kapa le ntate moremi re khupela thuso ka tswetswe a re itse gore bana ba gore ke gona ke yena ntatemogolo tlhakatlhakantshang bana ba gore go se ka ba le kutlwano ka mo lapeng ga gona motho a ba mmonang ga gona motho a ba mo utlwelelang re bolela bjana ke boletse le bona gore ra bitswa mo dipitseng tse kgolo ba no re mmane nna re ko tsamayang le tla re botsa leboa gore ka mokgwa ba sa nkutlweleleng ka teng ga ke itse gore go feleletsa kae cause motho o ne ba ntse le ena o ile kore le motse wa koko wa ka wa phutlhama ka mo ke difane tsa go fapafapana le o mongwe o bitsa ka sefane sa ko gabo kore ke tlhakatlhakano ka mo lapeng lela a gona kutlwano ke dintwa fela ke lwa le bana re ba nyaka go utlwelela so nka re nka khupela thuso a o sa ko tla tlaletsa mo e leng gore ke shile ko teng alright a ke kwešiše mo mamane lapa le o bolelang ka lona le mo kae le mo Thabana le mo Thabana le yagelwe mo Thabana le yaga ke batswadi ba gago ke mokekolo ke mokekolo mogala ba šetse kae a šetse dipolaseng okay mogekolo o robetše kgala robetse le mmolokile kae gona mo Thabana alright taba ya lapa e tlo no nyaka gore re duleleng fase re ilokišeng gantši ka tsebo ga go ne mokgalabe o a ka dumelang gore bana ba gage ba be ka gare ga malapa yena a šetše dipolaseng ga go ne gore ka lapeng leo go ka ba le khutšo go tlo no ba le lešata go tlo no ba le ditlhakatlhakano go tlo no ba le bothata ba gore dilo di seke di a sepela gabotse go swana le ge le bolela le bana ba sa lekwe mogala bola le mošaileng mola dipolaseng le mo reeletše ka bana ba bangwe le ka lapeng la gage le mo atlogantšhitše le mosadi wa gage mothola o robetše boroko bo bogolo ke lena le ka yang la molata la mmatametša mo a leng gona ga bjale o jwale ka lesea a ka se tetloše kua ke lena le ka yang la mokuka la mmatametša la mo tsebiša motse wa gage le yena a re ge bakhu ba tsoga ba iya malapeng a bona ba iya go hlola ba bangwe ba etla ka tšhireletšo ba bangwe ba tiša dimpho a tseba gore wa kae lapa le ka dula ke bana batho ba tšea advantage ya gore ba ka bapala ka lona go bapaleng ka lona ke ra gore ba ka dira gore ka molapeng go seke go ba le kwano go be le tlhakatlhakano le go tlhokega boroko go be le digateledi taba ya mogala bola le swanetše le tsebe gore le swanetše le molate ene ge le molate ka marapo a ke re le tseba bitla la gage rena re le tsebe batho ba beng ba tseba bitla le bakae
a ba gona ba tsamaile ba botlhe. Wa bona ke nyaka go no lemoša nto nngwe ba gešo batho ba bantšhi ba di-family ba re baketse mathata a magolo a e leng gore a tlo lokišwa ka tšhelete mola e le gore nke ba lokišitšwe gabotse ntle le gore go patele gonne jale re swantse re o thoma ka go nyaka lebitla mara batho be ba le gona ba ba tsebang gore mogala bo kae fela ba sa monyake gantši ge tatemogolo a ka ba thoko then mosadi ya gage a ba thoko lena malapeng a lena go ka sebe bophelo le tlo lwa le bakgalabe ba lena gobane mogala bola gore bana ba ka le thaba buang ka malapeng a lena nna ke sokola le nkgaogantšhitše lewaka le dutse ka gare ga metsi nna wa ka motse o kae gobane o ka kry-a ka nako mokgekolo a thotha motse ola kua dipolaseng a e tla mo a se a o thotha gabotse then o ka hwetša e le gore gona kua dipolaseng lena le tsebang gone mogalabe o ka kry-a go ne le bana ba bangwe ba masea ba mokgekolo a ba tlogetšeng go na le bothata ba gore ge ngwetši e thotha motse ba bangwe ba dingwetši ba thotha motse ba sa o thothe gabotse ba o thotha ka lebaka la dintwa tša bogadi ba bangwe ba o thotha ka lebaka la go tlhoka boroko ka mogae mabapi le go tlaiša ke batho ba ba rileng le bona kgausu go no fapana ba bangwe ba thotha motse ka lebaka la gore ba wela ke mahu a mantši so o ke motse o thothile ke mmago lena potšišo ko re o begile ke mang Re thothile ke koko mamaka le ena nka re na a sa le monyane ge ba thotha dipolaseng. a ke re ge o thothile ke koko wa lena o begile ke mang motse ka segagabo rena re a o bega badimo ba tseba re mo ka setho sa segagabo lena la ba lata la ba tsentšha ka gae so seboiso se le se dirileng ke sa mokgekolo akere sa mogalabe le se rietše kae rena ne re steng ya so mo tabeng ya mogalabe re swanetše re tsebeng gore re berekela kae santše a ye go nyakiwa a kry-agale wa bona motho mama a swane le mpša goba kgogo goba phaofolo e nngwe le nngwe motho ke motho ke motho kudu tatemogolo wa rena ke modimo wa rena motho ga gone gore rena re ka nyaka go ba le tše botse ra dula le basadi ka metseng yena a le kgole le mosadi ya gage foundation a rena e kae motse wa borena o kae so a re e feteng re yeng go yengwe nnete mo be ke nyako no le botša gore ba ga mosisa re ne leeto la gore santse re o nyakana le mogalabe lebitla ge le timetše re ya go lenyaka go fitlhelela re le hwetša re tšea modimong ke a leboga le ka tšwela pele ka tše dingwe Thobela tate Mreme le tate Kakapa le berekešane. thobela Ke nna Lena Msisa. Ke tlatša ngwane wa gae wa mafelelo. Go ka mokgwa re gakanegile gore re ka riang ga ba rena re mo tsebe gore o robetše ba mmeile ka yena go sena motho ka motseng ole ande le mabere re motšha gore yena ba sa le o monyane ga a tsebe selo gone jale re maketše gore ka gobana go sena motho go šetše rena ande le bana ba le ba dulang ka mola be ditšhuane ka mola jalo re a kwa ka pitša tše kgolo ra ngwane wa gae a rena ke tlo ya ka ra wa eya ke tle ke go tlatša gore tate Mreme le Kakapa ba tle ba re thuše ga go thuše ka gobane batho ba le ba bagolo ba robetše a senke ba lokiša selo mo gone jalo go šetše rena re tlo bona re rile ka gobane le ka mogae ga gone kwana gone selo le go bereka ga re bereke be re lebeletše mokgekolo mara ga re mmotša a sa kwešiše lebile gone jalo o robetše re maketše mogala bo ba re walla o swanetše ande rena ga re motsebe be re sa le ba banyane le mma ga re mmotšiša a rena ke motsebe le nna mokgalabe o swanetše go lla re šetše ka go makala bangwe lenyetše a la mmotša mara le nyaka gore a le šireletše manyalong a lena bangwe le nyaka mmereko le nyaka tše botse go yena mara yena le mofa tše mpe so ba re o rialo re tlo e lokiša a re tseneng ditabeng magagešo le tlile mo ke lapeng la bolena boroko bokae
ga bo gona banna ba kgoro bolena ba kae ka moka ga go sena motho mola go šetše ditlogolo rena ditlogolo le bo malome o mogolo ke ditlogolo wa leng gare o mara malome mogatša ge o sa phela mara ga iše sefelo ka rena ebile a re boledišane ke dintwa fela le ga re ile le gone jwa lemmaga tlhokofala ga se nka itlatla re thega a re ee le bona ga go sa kgatlhiše ka moo letla ka mo go nna le tlompotša mara yena o padile ba sa phela le batswadi ba gage bo matswalaga ba sa phela ga se nke go e ba le kwano ga re makale ga re ya ka mokgwa rona lebelela re lebeletše batho ba ka ntle jalo re bona gore a go thuše mose wa tseba ntwa e senyeditše batho ba bantši ene ela ke ya gale ba sa phela batho ba bagolo ba ke Ya. gone jwale go sa liwa lebaka kore mo go ne ntwa a go netse botse aowa mo ga di gona. go ne ntwa go ne malwetši Hmm. go ne mahu ke ditlamorago tša ntwa tšeo ge dikgoro dilwa goba basadi ba sa boledišane goba dingwetši di sa boledišane re swanetše re tsebe gore ditlamorago tša ntwa ke lehu goba bolwetši ene go ka mokgwa le gone jwale le ntho e kgolo gore ka taba ya tatemogolo yena ngaka Tsuku e tlileng ka mo ga e tlo botsa mokekolo gore mokhalabe wa lla that is why ka mo go le bjana mokhalabe wa lla o re tlang le molateng taba te gore tshwantse a late ke bona ba ga ka mo ga malome so ba utlwana le mokekolo gore ba tla ba molata ga mokekolo a ba botsa gore motho o tlile a re ntatemogolo tshwantse a latiwe kwa ene tshwantse a latiwe ke lena nna ke tla lefegeletsa fela kose nna ke nyakege ke le lasbone mamaka ke lasbone ka mo gabo ba re tlaya ga go tshwantse go iwe ba change dilo ba re moshimane o a nyala mama ka ba re a go thuse cause go senyega lapa la ka mo go nna dilo di tlhakatlhakana ka mo go nna a reka pudi a reka dilo tsa mabjala gore go latiwe mokhalabe dilo tse pudi eo ya swa le dilo tse tsa mabjala di a no nyamalla ka mo gae ge mamaka a tswa ga ya ko bathong ba ra go tshwanela dilo tse mokhalabe a nyake wena ga nyake wena gore o reke dilo tse ke ba gamo abuta ha o tshwantse ba gamo abuta ha o tshwantse ba reke dilo tse that is why pudi e swile o e bolaile ka mobo mokgalabo o gore ga nyake wena o nyaka bale so ha re ba botsa ga ba re boledise cause go a liwa gore bona ba kgatlhega go sotlega ka mo gae re sotlega bjana bona ba sotlege a ke kwešiše se sengwe mama ga go nyetšwe mama ka a nyala ke lasbone ka mogabo o sa šetše ka gae na a šetse ka mo gae alright mama go rekile pudi a fetša go reka pudi a ria le majwala pudi ya hwa and then jwala ba senyega di a no nyamalla di a no nyamalla banna ba kgoro be ba le kae ga go sana motho na a setsa le one ka mogabo alright ke na le kwešiša gore badimo ba ka se re ba nyaka go latiwa mama go a ra rekile dilo di a timela ge re kgoro a go sa ne motho gantši a re bolele nnete ka gore gone jwa lena le ditlogolo khuku tlogolo ngwana rakgadi ke rakgadi ngwana malome ke malome ge malome a robetse ngwana malome o swanetše go tla go ema legato la malome badimo ba kwata kudu gantši dilo ge di dira ke morwedi ka mogare ga lapa morwedi a ne maatla monna o motee a ntšha 100 ranta a re ke tladitše tatemogolo ke ya ditlogolo re ya go lata be e ka setimele pudi eo mara ge ba diriša ngwana o motee o e leng lekgarebe ka gare ga lapa gore a bereke mmereko a ne a nnoši badimo ka ga mosisa ba tlolwa wae ba swanetše balwe mokgalabola a leng kua ke rrago batho ke ra kgolokhukhu wa batho ene o file batho dimpho
batho ba le ba swereng dimpho ba lebetse ka ena. Batho ba bantši ge re bolela so taba e thomo batlela bangwe ba kry-ile diprofeto tša gore ba sekebe ba batamela bakhu ba gabo bona. Bangwe ba filwe maele a gore ba sepele kgole le bakhu ba bo bona. O ka kgona jwang go sepela kgole le motho wa go belegile? O ka kgona jwang go tlogela tatemogolo wa go ka gare ga mašemo mo o sa tsebeng gore go sepela eng bošego goba mo o sa tsebeng gore a na ke nnete mo la re mo tlogetseng o sa le gona na? O latlha jwang motho e leng gore ke yena a dirileng gore la mafelelo bo feleletse o itla mo lefaseng? Le tlo bolaya ko go phasela direlelo tše ntšhi ba ga Mosisa. Lebaka le legolo ke gore lapa le la bolena le ba le rile gore go yete tshele pele, and then tšwelo pele e seke ya kwa ke motho ebile e se ka nyako latela ke motho. Gonjwane lebelela re swere tabe ka kang mara go ne monna o moteng wa ga Mosisa le ba biditše ba ganne. Wa tseba go ne batho ba bangwe ba no rata go gana mara go o ka mmotšiša gore o tshepileng a go ne ntwa e tshepileng, and go o ka mmotšiša gore polane ke eng ka ge o gana a go ne polane a tlo go fang yone, mara yena sa gage ke gore a ke ye koo ntane re direng yona ga ke ye koo ebile ga ke dumele. Lebelelang gore le kgone re beile kae. E re beile gore batho ba ba beng ba tseba gore tatemogolo wa lena o kae ba robetše a ba sa le gona. Re swantše re thome re ye go berekiša badimo gore ba ye gore bontšha mo mogala bo a leng, mara go be go ne batho ba ba phelang ba ba tsebang mo mogala bo a leng ba se nyake go phetha taelo ya gore mogala bo a latiwe. Ge batho ba kgorela magaga bo bona lena a le kgorele tatemogolo wa lena. So ba ga Mosisa motse o šireletša ke badimo. Nka no ba ngaka ka tla le ditlhare mara ge medimo ya bolena e se ya kgotlagana ya boledišana ya thaba ka gare ga lapa la gona a le tee. Gobane ditaelo re di fa ke badimo le motse ditaelo di fa kore o šireletša le ke badimo. So ge medimo ya bolena e kwatile a gone se re ka se dirang. Gonjwela a re ebe ka wena mama ge re ka go tšea rano ya go go latlha kua sekgweng rano go tlogela o ka thaba. Wano kwa ba re kua ga geno ngwana ga go ba nyala kua ga geno ngwana ga go ne motse a o tsebe motsoo mara ngwana gage wena o mmage. So wa bona gore peine e leng gore le tlo ekwa mogala bola wa ekwa ne ke gala ekwa ge e le gore mola a dutšeng gona ba bangwe ba bolela le ba bo bona ba ba beetše maswi ka segopotšo bangwe ba fela ba eya ba ba tšhollela jwala ba bolela le bona lena wa bolena a fiwe selo. So badimo ba senya batho ba bantši a ba tsebe ba tlhoka tsebo ka badimo. Badimo ga se batho ba babe ke batho ba go loka e fela batho ba bantši re feila badimo ka go nyaka go dira dilo ka mokgwa go nyakang rena e seng ka mokgwa botatemogolo le bokoko ba re laelelang ka gona. Modimo a bolele le motho gantši o tlo go kgopela a bona raone taba le yena a go tlogela nako a go tlogetšeng baloi ba bereka ka wena ba lesebo ba bereka ka wena. So ntho e swantšeng le dire ka pela ye e leng gore e ka thuša lapa la bolena ke taba gore go nyakiwe pudi, and then re phetheng go ya ka setšo sa segaga bolena sa go lata motho gore mogala bola a tloge kua leng gona ka marapo a tle a fihle ka gae a tla hlomelwe le bitla gausu le mokgekolo wa gage le mmule le leswi ka gausu le mokgekolo wa gage, and then le tlo khutša le gore bana ge ba ne mediro ba seke ba tseba gore ba phasa mang ka gore ka segaga borena a re re ge re ya go phasa ra thoma ka mokgekolo ra tlogela mogalabe re tsena ka mogalabe re tsena ka lapeng re tsena ka mogalabe ge re fetša ra ya bakgekolong. So bana ba ba sokolang ba lwang le lena ba tephang mabjala ba dira eng ba tlaišang ke mebereko taba bona šiona le tlo bola ko go tlhapa dinokeng le futha le dirang tatemogolo wa lena ke lepheko godimo ga maphelo a lena. A re bolele ka ngwana mo re bolela ka mogalabe wa tswetšeng kgorwe le ka tšwela pele ka tše dingwe.
Andile sondela umpopo loyo. Sondela umpopo, sondela umpopo, sondela umpopo. Ugogo wakho abogogo wakho bakhulumile. Nke o tlaleletse mo e leng gore o bona gore ga ba shile gona goba go ne le tše dingwe tše le wena o di bonang gore ke ditlaišego mohlomong a le robale le tše ntši tše di leng gore di ka be di le gona a rekwe sondele mpopo mma inkinga ukuthi Sotho uyasazi lapho nalapho khuluma isindebele inkinga ukuthi cha ebuthongo asibutholi kuba khona nomzimba ungabi right like njengami nje amahlombe thola abuhlungu esif like kunomuntu ohleli la emahlombe ami gogo naye manje ubethe like iside alikho right so mamakho no mama naye angamthandi usesami angamfuni amtshela ukuthi yena kusunga umamakhe so usesami I think ukuthi akekho right la ekhanda into le yam-affecta ngoba izinto azenzako azikho right ukhona ukushiya abentwana angayingeni ukuthi badlile noma bakadli kwenzakalani ngabo so nalena ayikho right unangaki andile 19 wenza grade 1 esikolweni idile qedile isikolo nje wenzani okay phela nje uya-aplya mara sazo apply ucede nini last year ufuna i-gap year mara yeah ngithethe igap year this year cause ngisakhulisa umntwana nginomntwana umntwana akhona angaki yena una 7 months wow mm. okay bokgare ke kwa le re go tloga kua dipolaseng lapa le thuthile ke koko ke kwele ga botse and then mogalabe a šalla eng ba se gona o raya mokgalabe yena tatemogolo kore o tlhogofaletse kwa ko dipolaseng rena re ne re se gona ne shenke re fitlha ge koko a thotha motse tatemogolo ba ša tlhokofetse o kore tatemogolo o tlhokofetse koko a thotha motse ka morago kore go tla mo Thabana ke nako la ba tlisang ke Gigi dilore tsa ga Gigi di ba tlosa ko di ka Mampuru bathi kuphi embiza bathuthwa ngenilori zakwa Gigi babaletha ngapha so eThabana ntle le lehu la mokgekolo la gore o no wele ga a tsena ka gate a mangwe a mahu a bileng gona a le kgotsofaditše gore ba tlhokofetse a le gona ba tlhokofetse ka tsela ya mohuta mang ba bangwe especially yena o ausake ke mosala morago e ke reng o šile bašimane ba bafo ba e leng gore gona lo ba tlhakatlhakane ke yena e leng gore leso la gae lebile ka mokgwa mongwe cause na a dula ga gage ba no mo tlisa e le Sontaga ba ruile ne ba ntse le ditšhomi tsa gae kwa ne ba itisitse ko teng a noa a ntse mo setulong ba mo tlisa ka gae ba kry-a ne le nna ke leng teng ka mo gae ba mo tlisa ka kolo ya ke fitlha ko go yena ke re o right na a re ke a dronkega fela awa ke mo tseye ke mo tsentse ka mo ntlong ke mo tlhapise ke bona gore nka re ha shapo ke bitse koloi ne le Sontaga ke bitse koloi ke mise tleliniking Siabuso a re fitlha tleliniking hai ba no mo checka ba rawa o right ba no mo checka ba re go nna ba right tla mo latele ditlhare dipilisi ka boshiu Mantaga re boela gae o ntsipile ha gona bothata re fitlhe ko hae ke re go yana ke re a o e motseng wa hae motseng wa hao ka tje ko robala mo hae re bona gore o felletsa kae and then o tla ya ka boshigo ke tsamaye ke rome motlogolo ke ra late bana ba tle ka mo gae Mantaga furu ha ke tsoga ke a utlwa gore a ke monate ke re bile ke re go motlogolo second born ya ausaka ke re go yana ke re
because o gapeleditse o tsamaya bosigo a re yena o right yena o robala ko lapeng la gae ke re ai tsamaya cause o itseng go gapeletse o robala mo gae mo a go thuse wena a shifa o re o right a tsamaye foro ha ke tsoga ke se monate ke a ikutlwa gore nka re go na le something gore mmelaka wa imelega ke re go motlogole ke re tsa mo tlholang mane ya gae a se kgole le mo gae mane ya gago gore o fitlhile maabane na bosigo na ko ntlong a tsamaye motlogolo ga boa o bo a šiane ke mmona šiana a tla gole ke eme mo monyako ke re mara why a šiana botlhoko bjana ngwaneola ga tlo tsena ka gate ngwaneolo palela ko o bolela ke re ke eng o palela ko o bolela hei le nna ke tlabege bjanong ke mo fete ke latlhe ntho ne ke itshwere ne ke tshwere bata ke re ko tlhapisa bana ba sekolo ke manta ga tshwanetse ba ye sekolong ke latlhe bate ke tswe ke mo fete ke šianele gona kwa ko ausaka a ke fitlha vele ke kry-a lebati le bulegile ke ntlo ha e ne le ele le bulegile la kitchen ha ke tsena o robetse mola ke mmone o robetse mara ka mokgwa a robetseng ka teng o robetse e sefong ka re motho o robetse boroko go susametse letsogo o crossitse maoto ke mo fete kore awara yo yotlhe ke ntse ke bolela le ena mara ke motshware ke no mfeta ke a bolela le ena ke ya ko kamereng a ke fitlha ko kamereng ke a bona gore motho a fitlha ko kamereng ha robala mo mpeto sa lotse ke a mo feta gape ke lotse o motsisa gore mare o robaletseng mo fatshe tsoga mo awara yo yotlhe mo le lekgale ke bona go tswa madi mo lotong ke re mara bjang madi ke mole ke yang go yena ke motshwara a ke motshwara ha shikinyege ke bola mo go tswang madi ke bona le sobanyana le sobang ka re motho tlhabile ka ntho e tshitsane manennyane ha ke bola mo ke gona bleedang le sobanyana le lenyane ke thome ke tshoge bjanong ke ye go yena ke re mo sefatlhegong ke a mmitsa a tsoge ke itswe ke ye ka mo next door ke bitse mme wa ka mo next door ke re e tla mpontshe nna motho a šo wa mmakatsa ga fitlha mme ola ha tsena le go tsena o eme mo monyako like distance ya go tloga mo a eme mola a o sa ko robetse mola a re aowa selena o bone mo go ra go sana motho ke re bjang a ra go sana motho mo ke re mara motho o robetse monate a šo o robetse monate o sametse letsogo o crossitse maoto a re mo a go sana motho ke re a go kgonagale motho ne ke na le ena mabane bothata keng a re ke ra go sana motho a shenka tsena betha yo ten mme o la tsamaye ke ge ke tlo bitsa ke ye go tšhomeng yaka engwe o na le monna gae ke lephodisa ke ra e tla le mpontsheng ga ba fitlha mola le bona ba raoa kgale go ile mo ke ntho e ntlabileng gore o bolawa ke eng and then maabane o tlhapisitswe ke nna lesoba le ne le steng and o bleeda bjana mara motho wa teng o tlhokofetse mara ke gona bleedang ke ntho e mmakaditseng and lesoba la teng ke le lennyane ke gona le bleedang mara ba re kgale go ile gore o tlhokofetse nako mang a ke tla loanya ke ntho e mmakaditseng ka leso la gae gore bjang and then o mongwe bo abuti ba ka ba babedi ba wa mathomo yena na lwala go lwaleng gwa gae le go tlhofala ga gae ga ba tlo mo isa sepetlela nna ne ke le Pretoria ke le toropong ke bereka mama ko o mo isitse sepetlela ga mfounela na tlhatsa madi o mo isitse nkare e le labedi ba mfounela e le labone nna ke founela ke ba sepetlela gore motho mo se o mo tsebela kae ke re ke abutaka ba rawa re paletse ko o diša ko gae ba utlwile ka nna gore motho o la ko sepetlela o tlhokofetse go wa bobedi o le ene o tlhokofetsa le ko St John na lwala nkare le ene o bolwetse for 2 weeks ba mo isa St John a ya troneng a tlhokofalela ko teng maso a bile ka mokgwa mongwe a tlhaloganyege pila alright gone jwale go ya ka mokgwa ke kwelego kapa ke kwešišitšego mathata a lena ka gona ke mahu a hlolegang ka tsela ye e sa amogelegeng ke taba ya go lata mogalabe ko dipolaseng and then ke go se kwane ka gae and then ke go hloka ke reng
bophelo ba gone o hlakahlakana mo e leng gore dilo ga di loke, mebereko ga e be gona, manyalo ga a be gona. And then ke botšiše gape pele mohlho mongwe re ka tera ka mola go moroka ka mola gore nke se Ndebele if mhlawumbe umfazi akakatshati akaphume ekhaya uyaphuma Uyaphuma ngisuzenza Uyozakhela. khona lapha. uyaphuma and then why umamenu angakaphumi ekhaya Into engiraro ubaba nase futhi bekasela yedwa bekasela yedwa bekunganam muntu nguye osele nomuzi ngekhaya so kusho ukuthi lena aline gabo lena rena re na le sinalo gabo lena. vele sikhulele ngapha soke nje abantu le abethu ditloholo di sibabeletela goletse ka ngapha. mola nanje usesi usahlala khona ngapho useze eh awuhlala Awa kwakhe mina nje ngiphumile ngadobha umuntu ngazihlalela le kamera vele. utsho njani na uthi wadopha umuntu na umuntu uyadotshwa na koko Awa mina ngamdobha njani ngahlangana naye ngigula yabo. Na- Bathiwa ngeze ngakulaphela ekheni lapha sikhambe sifuna indawo ukhona ukukulaphela lapha. napile yabo ukuthi umatsela uwina umfazi ngaleyo ndlela Ngihlezi nje. ngitsho khona bonyana umatsela uwina umfazi Ngiluphalela lapho. but mroka monna Uzokwenzani mara? jue o winne mosadi ka bolwetši Uzokwenzani mara? jale o dula le Naye akasafuna nomtshela ukuthi hayi ungajahi ngizokuya ngiyokucedelela. Mm. Mara And- hawa and ephumeni- and Ene niyakhula. siyakhula bengimtshela ngithele mina ngifumana umkhulu. Ah. Yenza usiyocedela saqala into eziningi bese sazisa abaphasaba. ngikuphi ekhabo yena Umuntu welamazi emama mahlawa. manje wena nakakudophe njalo nofana nidopene njalo ekhabo bathini bakuthatha njengomakoti nofana- Bebalela abantu abadala bona bangazi balele. Nabo mna kwaba nakho seyihlangahlangana kuzwana msini. And bona bathetha abayingeni leyo. mara Uri yena wenzani? mara jwale wabona gore And wathatha umfazi akhe sewazikhambela kwabo nje ulele umfana lo kusela abantwana khona le wena ungumani nje nasikhuluma nje Iye. mara manje yena uze ngamathatha nawe uze ngamathatha nihlele emathatheni Iye vele kunjalo. Ela bekunanto ekarisako ayikho. ya Hawa. Ekona yerhashishana. banna Hawa ridutshe. a re leboge mmatsela Nna man jwale ke lla gore nka bana re no tsebisha badimo ge. Sa jo re lebelela dilo tše ntši. le ba tsebiše ka tsela ya mohuta mang mamogolo Awa re no reka kgomo ankere. ekwa Ra reka le tšeo di nyakegang ba re botša ke re tlo no botšiša. Go ja gone jwa re tlile mosetse re re feng tsela. o ya bereka yena o matsela A beleke wa gola. o gola umndende wena uyakhola Nami ngingenile. uyakhola nawe Iye. wo Yebo. mroka Isipindlela ukuthi senzeni. Into ezikhona ukuba rehe zikhanya ngitsho. yawa Nje sisethunzini elimnyama. awa umremi uzanirhelebha Nje sisizelele ukuthi kasisize. Yeah. Iye. Ngoba nabantu lapha sinasithunzi msini. Hawa sebaherula nje. Bahlekela ngekoneni. Manje uzicala ukuthi khana nginani kima. Uyayibona mara? no lalelani umremi uzanirhelebha la nirhelebha khona Iye. Kuku tsela ke e teng. Tsela ke gore tšeang tšhelete ya lena mogolo le rekeng kgomo o nyadiwe. Re sa be ra lokiša tše tša mogalafe. No tša mogalabe re tlo di lokiša gone jwale o na le mathata a mantši o na le mathata a gore le swantše le be le gago lena o ne mathata a gore tate mogolo a go swantše a lokišiwe a latiwe ene le ne le bothata ba gore gone ba le swantše o nyalo taba ya mogalabe a e tshwenye re tlo e lokiša a re bolele ka taba gore le tlo molata ka diplastiki ba re tšea mobu le motšiše mo rena re gane nnete re no nyaka gore ba re bontšhe tsela ena re mo tsebe gore ba mmeile kae. malalela umremi Iya. lalela umremi mogalabe re tlo molata lapa la gage re tlo le lokiša wena ke maekarabelo a rena gore re go tlhapiše re go tloše leswiswi gore go bolela le mogala bo a go thušitšeng o reng o go alafile ge o re a re tšee tšhelete re reke kgomo re nyala a dumela
lapa la mosadi go tsena o kry-a monna a tlhokofaletše ke mosadi go nyaka gore le wena o titukiše gobane dilo tše dingwe koko mo bophelong re ya le monate kudu re lebala dilo tše botlhokwa lekhulu gona ene matšatši a ke le lentšhi batho ba bantšhi ba tla hwa ba sa ntšhitše magadi banna nyalang eno nyalang le feteng tše ntšhi tša monate wa lefase le tlatle le di bona ge o tseba re o ntšhitše magadi tsa mo o nyala ka gore ge o ka be wa tlhokofala o tlo re bakela mathata go gore rena re sale re swere morwalo o boima o o paletšeng wena so lapa lela la bolenago nekwano lapa go se nekwano re na le ditaelo tša gore lapa lela le be le khutšo fela go batho ba le bona ba tekemišeditšeng go ba le khutšo pelong tša lena go swarelana go kwana go tšwela pele gone batho ba bangwe ba sa boneng o kare nto e riagang ka mola ke bothata ba no bonang o kare ke setlwaedi gobane ba goletše ka gare ga yone lebile le mahu a mantšhi motse wa hlatswiwa le lena le swantše le hlapišiwa ngwana wa imelega magetla a gage wa imelega taba o ne le ngwana le yena santše a thušega a ke gane o sa godiša ngwana mara ngwana wa mo godišang o nyaka bokamoso go sasa a ye sekolong a registare di gona di-university tše e leng gore o kgona go studiša le gae nako ya go dula e sa le gona nako ya ge motho a šetše a le mengwageng ye sesi ya le mo go yona ke ya gore a bereke nako ya lena koko ya lena ba le fiwang emphiwa fela lokišang mathata a e leng gore le a tseba gore ke dikoloto maphelong a lena gobane ge go ka robala wena monna a ka nyaka o mong mosadi wena o tlo go nyalane aga mosisa nna ke le kwele ebile ke le kwetše kgauswi taba tša lena ke taba tša go lokišega fela ge re ka ba le kwano poledišana ra šomišana ra se dumele motho mongwe a re tsena ka bogare ka gore bona ba etla go na le batho ba pelo tše mpe ba tlo le senyetšang ka molomo ka dipolelo and then go tlo ba le ba ba tlo le agišago go tlo ba le ba e leng gore ba tlo phetha ditaelo relo tše di seke di a direga so re ya go dula fase ra lokiša taba e ene wa sa nyakeng go lokiša a re tlo mo gapeletše o tlo re jela nako ke boletše nto nngwe ka re nako ya sepele so a re tlo dumela gore nako e sepele re diba ke motho moteng o tla re ke re ya pele gore ditaelo di a bereka lena dipheteng ba bone ka lena le ba le tšwelopele then nako batlang ba tla kry-a di le ready but le bona ba se ka kry-a e le lata ke bolela tabeng ya gore motho ga e tla ra mmotsa re bua le monna o swantse o te thekele tša gago ditaelo o ga nne tša family ya reka tša gago so nna ke ba kwele malome ka kapa ke nana re ka kwa family e nngwe tša ga mosisa ke ba kwele re tlatle re bolela le bona re tlo go thuša ke papa go ngwana o kae gona o gona o sa go swere gabotse ya o mmotse gore re nyaka dikgomo a kere ya re nyaka dikgomo mara wena ska kitimela kudu lenyalong tsena sekolo pele kere ya fetša sekolong ngwana ka dilo tša gago di loke papa go ngwana o gona o tlo go thuša ka go hlokomela ngwana wena go bala ge e le gore mo gongwe a rie selo o tlo go thuša bommashiba ba tlo go thuša kere ya situation e la ka malagae wa e bona gore e nyaka motho e leng gore o tlo bereka go njwa le balela ka gore ditlogolo a di bereke ge ba ka re mmereko shu tšišang then a gone selo certificate ya gona a gone selo ba ikwešiša so re tla le thuša ba ga mosisa nna ke ba kwele Andile ditleliniki di gona ngwanaka ngwana o monnyane ke go lebelela sekolo ge e le gore o šetša a tswile mahlalagading tleliniki e gona wa ya wa preventa o se kwa titumela gore o die ngwana o mongwe wa bobedi gape ka gare ga situation o leng ka gare ga yone
ngwana wa diba ka baka la gore 9 months ye o e fetšang o le pregnant ke tekano ya ngwaga ka moka ge o ya gore phaphara o kry-a šetse o ne le 2 years ye o e dutse mo sa dire selo fela o godiša bana so te tlhokomele and then o tsebe gore monna ga a netaba le gore na situation a geno e jwang ga a nyaka tše a di nyakang moroka re lebogile a ba re emele ka mola reception ka mola metse a bela ke bone ba feta ka ketlele mola for gore bano e nyako bose ka temo theletše wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm re metsotsong e lesomehlano fela go ikela go ere ya lesomete 15 minutes before the hour 11 o'clock lenane go sa lelane go lapitšentše kgolo nna ke nna morwa motšhamaubane ke nna ka kapa ya radio the pusher man the facilitator ga di a bela di a kgabakgaba dipitša mereko mogolo ke go di kofuta koša go katogile ya morwa tšhetšhe a re banna ke tla dula gona moo ke tla dula gona moo o nagana re go chifta o tla ya kae ke tla dula gona moo ke sa šikinyege o tie jwale ka thaba ya Sione ye e leng gore e no dula eme mengwaga le mengwaga le mengwaga le mengwaga le mengwaga le mengwaga ke tla dula gona moo ke sa šikinyege le wena o tepotse jwale ka gare ga lenyalo la gago gore wa bona moo nka se šikinyege mo ke a dula ene o dule ka nnete kaka ba gone molato moroka ke sa go goroša gape ka gare a ga karolo ya bobedi mo e leng gore re swere lapa la bobedi moroka ke le gorogile ebile re tloge re ba leboga gore ba be gona ebile re tloge re ba netefaletša gore ga ba dira phoso ka go tekgwetša ba ngwaletše lelane go lapitšentše kgolo ga ba dira phoso ka go tekgwetša ba le ka mogare ga diphapošikgašo e leng mo e leng gore ba tlo rola ditlaišego tša maphelo a bona ka baka la gore sepedi se bolela gabotse gore ngwana o a sa lleng o hwela thareng gomme ngwana o a hwela go thareng mola e le gore dithušo di gona bomoroka ba di offera gore ge o sene tšhelete tšwelela pitšentše kgolo ke moka o tlo kgone go hwetša thušo ka baka la gore batho ga ba swanela go palela ke go phela ka baka la gore ba sene tšhelete fele ga gone molato lena e leng gore le tlile mo pitšentše kgolo le thušegile dilo tša lena di lokile mohlomongwe ebile le go šoma le a šoma banna tebogo e beilwe tebogo e beilwe kore ge o tlile mo pitšeng tše kgolo mo gore banna le mpona a ke bereke a ke ne mosadi a ke ne monna wa re go fetša go tšika ka kwa kgorong tša ga moremi wa tekgwetša o kry-ile mmereko wa tekgwetša o kry-ile monna kapa o kry-ile mosadi o e leng gore le swarane gabotse boela gona kua ga moremi kapa o boe mo pitšeng tše kgolo o tlo gore banna ke ile ka tla ke lla ke kry-ile thušo ke kry-ile monna o nyetše ke kry-ile mosadi ke nyetše ke a bereka ke moka o tlo o iše ditebogo ka kua ga moremi ka baka la gore ga se mangaka a mantši ebile ga se batho ba bantši ba ka tekemišetšang go thuša motho ka 0% ka ditshenyagalelo tša gage ga se ba bantši ba gešo gomme ge thušo ye ya 0% e re bereketše a re bueng re tle re lebogeng tebogo e beilwe tebogo ya phela mohlho mongwe gore o tloge mo o dutšeng gona o tle o kopane le ngaka moremi mo gore a go thuše ka 0% o laetše ke badimo ba geno ba e leng gore ge o fetša go tloga mo ba ga go putsa ke moka ge ba fetša go go putsa boa o tle o leboge ngwanešo tebogo e beilwe re a leboga moroka šiba o ba lapa la bobedi ba gorogile nke o ba tamiše mongaka o ba amogeletlhe prof a ke go leboge malome ka kapa magagešo re a le amogela wo e leng gore wa le amogela ka mo ke ngaka moremi go tšwa mo ga matlala ramošibo ngaka ya setšo ke na le malome ka kapa ke wo ke ba ga mang
o le mona mo studio mo sa mathomo ke re thobela ka mo studiong wa le o dumedišango ke setlogolo sa mogafe ka mo Falbanka. ke setlogolo sa ga mogafe. Mma ke ngwana mogafe a se a tšewe. Alright, le wena a sebe wa tšeiwa. Ka tšeiwa ka setlhabe mo motho. Alright, Ya alright, bo tšeiwa ga mang? ka se bua Ga se bua. Bakanbeck Bakanbeck. Pippiras. Alright, ga jwale re tla re ke mogafe mang wa le go fa? Ke Ellen Ellen. Elena. Re ya go leboga. Ba bantsi ba mpitša mmabo ka mo ke nnang ka mola. O mmabo e? Ya ke mmabo. Oh, Ke ngwana wa la robetšeng mola o mpitša mmabo. Ya. Mm. Ya. Ha tswa o tlogela mma ya re ke re mmabo. Mmabo o kae? Ya wa tswa re ke apea wa ja. Yeah. Ya mele skomo. He Yeah. tsamaile ke ran he ba tswa ba ke ranna ke boa kgonyeng ke apea ba o fiša ka bosola makao. Yeah. Ka ja. Wa fa ngwana Ka ya fa le ka. ngwana. Yeah. Mma nke botsolele. O mmaga o mosolele. Ke fa ngwana o tlo ngwana o la ntse a re mmabo. Yeah, wa tseba gore ka mo ke a Mo ke ja. a ja ka mo. A wa re ya Re a leboga. rwalela wa tswa re ke thabela ke la Falbanka. Yeah. Ga e hona ha e hona. Rena re a ja re a gore. Yeah. Yeah. Ka re di kgonšidi. Di kgonšidi ya Yeah. ka di bona ne. Go so re ke tlala. re ngathele. Yeah, nke o re tletse makakwana a mabedi mo ra tswa re swarišitše ma. Ke ma kgwedi sa le mo ha re le diše boadi. Mmabo wa timana. Nna ke timane. Ha ke timane. Re a leboga. Mmabo o tsamaya le makgaetšedi ka ke mang ka fawe? Esther wa mogafe. Esther Mohafe. Ke mama o. Wena o mmitša mang? Ke mmitša mmabo le Ya ne mo go mmabo mo ikgweng le o ka re re kopane le dipela dithota. Ya re tlo kwa ditaba mo. Bona mo re tlo kwa ditaba moroka. Ba ge shore le amogetše ka gare ga lanego la pitšentše kgolo nna ke nna ka kapa radio ke ntate Malefo re na le ntate Makua mo lafase ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha a rena a sepela gabotse ka fa ka nako e nngwe ebile wa ba fetoga maporana ge e ka ba dilo a di tsamaye gabotse jwale melao ya ka mo bagešo re no kgopela gore difounu di beng silente sa bobedi re kgopela gore le sekebe la bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng kereke ke kereke tsoko moporofeta ke moporofeta tsoko ngaka ke ngaka tsoko le ge e ka ba leile la te khwetša le ile ka kua ga moremi ka fale e no ba gore raya ga ngaka tsoko e tla ba ngaka moremi ge re etswa ka moo se sengwe gape sealemoya ga se amogele mahlapa ba gešo re seke ra bitša mahlapa mo moyeng re boleleng gabotse re apešeng polelo re seke ra ntšha mantšho ao a lomelago ka baka la gore sealemoya se sa rena se se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme re ka tekgwetša re fatlhile ke muši ka gore yalo se sengwe gape nnete tafoleng mathata le ditlaišego tša rena tša bophelo di tseba ke rena a re boleleng nnete ye e leng gore e ka be e segiša e ka be e ješa dihlong e ka be e dia jwang e ya nyakega moo gore mogala boa ga moremi a tle a tsebe gabotse gore o le thuša godimo ga mathata a mafe ao le tlabeng le mmoditše ona a nnete se sengwe gape re ne di-camera mo dilo tše ke di-camera tše le di bonang mo kgaetšedi ya ka ke tloga ke dumela kudu gore founung ya gage pitša tše kgolo gohlwa a di bona jwale ba bangwe ba balle wa ba tseba ba bangwe ga o ba tsebe jwale bona ba le o hlong o ba bona o sa ba tsebe ba bangwe ba tseba jwale le kgwedi le ba lebeletše wena lebaka la gore dilo tše ke di beng gona ba gešo ke lebaka fela la gore nto ngwe le ngwe ye bolelwang mo e swanetše e be on a record gore neng kapa neng ge go ka tle go a ba le ba e leng gore ba re ba ga mogafe be ba tlile mo ba boletše so ka mmamogolo wa bona ka rakhadi ya bona ka mamang wa bo bona and e le gore ga la dira jwalo and then re kgoneng go tla go tšea yona video ye re e bontšheng ba bangwe ebile ba tlabe le kgale ba šetse ba e bone ke lona lebaka la gore di be gona ka mo ga gone le lengwe lebaka a mangwe a mabaka ke a batho a se a rena la rena ke lona leo jwale kgaetšedi ke tlo bapala setsopolwana fa ge ke fetša go bapala setsopolwana o tsene ditabeng o teketlile o sa jage
gone jwale ge ke bapalanto o ka no tsho o dira breath in breath out gore letshogo leo le kgone go tlogela ke ya go bona gore o ka gare ga June July. maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. aga mphe ngwanaka. Ntate Moremi le ntate Kakapa, Thobela. re tlile mo re kgopela thušo. Re kgopela thušo, like ke phušitše ke eng gore ke tle mo, like go na le tše ntši tše di iragalang. Like ke tswile last week ka Friday, then ka ya somewhere ka iketla, ga fetša fela like ka clashana le batho. Like kwešiša, but each and every day nkare ke tswa di-auto, no matter gore ke modirong or ke eng, ke dula ke clashana le batho, ke phoso a ke phoso e no dula e le bjao. Like kwešiša, then kare ke fihla ka mo hae ke sa re ke tlhalošetša mmaka re ke tšere R1,000 ka ntlong, ka hana ka raka tša R1,000. Ra ngangišana Saturday ola, then Sunday ya be e le gona a dumele ebile ne ke adimile R200 mo yena. Ka be ka re ke buile le R100 e la se re tswe re somewhere re o kwa ntle ke gore tšhelete e ile kae. Bele he re fitlha kwale tšhelete ya tšea ke nna. Then he re fitlha kwa ba boletse dilo tše e leng gore nna vele ne tlhobo ke tswa ba mpotsa tšona, but mmaka he ke bolela le ena ke motho ola o tšea dilo slow hanyane. Re ile ra re he re fitlha kowe ba re tšhelete motho a sta senke a tše tšhelete. Then wa tswa le ditaba tša gore ba re ausola a re o tswa like lentswe la boloi. Ka dumela ka re yes mmaka ba mmitsa moloi. A re and then tšatši le leng ba tlo mo šia metseng cause ba berekiša seriti sa hae. Then ya ba gore ke buša auso like o bolela le ka jarateng ya ko hae, o re ka mo hae ka mo jarateng ya ko hae go beilwe selo be se beilwe like le rena ra tseba o na re botsa ntho e leng ra e tseba ka mo hae go na le noga. Ka mo hae go na le noga like le re tla le ditaele gona ko maybe re ile somewhere re ile ditaelong he re bo ba re tsena le tsona ka mo jarateng a di sa bereka. Tše re buileng le tsona weekend last week. Then wa bole auso la kare ke mmotšiša gore why he nna like ke tswile like ke ile batho ke dula ke ilwa le batho o mpotsišitše a re sale o ye hae neng, ka re ke nano sale ke ya gala ke opole maybe 5 years back sale ke ya koo, then since mo senke ke no ya gape. A re monna a re wena ntho e tlo o lamolelang ke thwaso. A buša mmaka a re mothoki ngwane wa hao nako e like a mmotšiša gore kwa bo papae ke mang ngaka ke mang, mmaka a tlhalosa a mmotša and le nna ba phela ba mpotša ntho e one each and every day. And yona ke nnete mmaka ba mmitsa moloi. A re kwane le batho like batho ba no re tlhoile. And a se mathomo ke mengwaga e ntse ba mmitsa moloi even le family ya rena. A re kwane le family not gore maybe re phošane ka mantswe re a lwa e no ba tabela gore o mongwe o ya kwa o mongwe o ya kwa re etelana ga o ira le selo. Le last year ke tswile ke ye somewhere ba fitlha ba mpotsa ba re badimo ba ntšhetše ka senyama sa bona because a ke nyako ba phethela ke ganeletše ka kerekeng. Even le ka kerekeng no ke stopile o ya cause ba mpotša ntho e one ka kerekeng ba mpotša mokgwa e leng gore tsamaya o phetha sa eno ko phetha ka eng nna ke no itšhireleditše ka kerekeng fela. And then sale ka ntšhetšiwa magadi ntate Kakapa le ntate Moremi ka 2020 ka December. Sale ka ntšhetšiwa magadi go a ba le ka nna bogadi ka re dutše bo ma 3 to 4 months ne ntse re ne re kry-ile stene re dutše for sure bo ma 7 months. Pape ngwana a re ha ya beseng ba mo tshwara poho ba mo thuntšha leoto.
then ko baadi baka ke ba founetse that day bo botlhe ka lapa, no one wa arabileng call yaka e be re ya mo tleliniking ya gaufi. Ba fitlhile kwa nna ne ke sa mmulela faele, then ko kopana le bona ke ba dumedisa e ba taba gore ba gomola ke tsebe bang gomolela e feng. Ka re he ko kwa taba ba re nna ke tseba batho ba mo thuntshitseng motho wa ka. A ya sepetlele o tsamaile kgwedi yotlhe. A re ha boa fela ke gopetse ba ko hae bo malome le bo mmatsamalome ba nkgape fele ba nkgapa ko bohadi ka boela ko bohadi baka. E ke fitlha fela ba boletse makoti re dirile teng ona ka mokgwa o ne ke tlwaetse ka ba irela. Then after bo malome le bo mmatsamalome ba tsamaye ra tswale le rangwana ya motho wa ka ba mpitša ka ya. Gane ene o ba kweletse festereng. He ke ya mola o tsamaya le nna wa tlhotša o tsamaya le nna. A re se ba nyako o botsang sona ke nyako sekwa. Ba re monna ba re gona ka mogolo o tsene le ngwana hao ka dibeke phutha o tsamaye. A ka senya nako ke bile ke ba utlweletse ka rawa ke tla tsamaya. Ra tswala go le mang? Le rangwana motho wa ka. Okay, le last born ya le ngwana bo monna gago. Aowa rangwane wa motho wa ka o nantshitse madi. Be ile ra tswala go le ngwana gabo. Okay. Okay aowa ka re ke phutha dilo tša ka monne o re o tsamaya le nna. A bitsa koloi ya mathomo ba ikoba then a kgona o totoba founela cousin ya hae a re o tla re kry-a somewhere vele a re kry-a ra tsamaya re a fetša kgwedi ko mmane yaka. Kare ke kgwedi ya bobedi o ne ntse o iriwa mebitshini then ne ke ipointa gore le ngwana o boletse mo pela matlho a rena gore ba re mma o Mandisa ba re wena wa tseba gore papa o Mandisa o thuntšitše ke bomang ka motseng ola ba phia. Ka nna le ene o fitlhelela a fola mola a fodile ke kwa bone ba mpotsa mokgwa e leng gore ngwana rena o fodile o ka no tswa wa tsamaya o ka no phutha wa boela hae. A ka nganga still ke bile ka boela hae. Ra re isa motse ola ko dipi ra boela ra reka mokhukhu ka gaufi le mahae a rena bo botlhe. Re dutse ka kwa ntate ka Kapa go le monate ka peace. Go bile le bosigo bo bongwe bo bo-one ke le ka re ke robetse ntate ka Kapa le ntate Moremi ka kwa motho a mpitša e sefu ka re ke robetse ka ba ka tsoga ka nna so. Motho lo mpiditše 5 times ka tsoša o la bitsa la boraro ka tsoša motho wa ka motsoša ka utlwela le voice ke a itse gore ke ya mang. Ka founela abuti yaka ka mmotšiša gore motho o moso o tlile mo wena na. A re aowa re bothata ke eng ke re ke kwa motho o moso wa mpitša mola re go letša mollo mola. A re aowa Josi o mpitša Josi abuti yaka re Josi re bala o tlo le dilo tša ko ntle. Since that day ntate ka Kapa le ntate Moremi a se nko ba le peace ko motseng ola. Re ilwa re bethana ka matsogo ra be ra kgaoana ka boela hae a rekiša till today. But nna he ke tswa ke nyako tseba gore o irahalang ba mpotsa ka badimo. Nna motlhe mo ke tsamayang ba mpotsa ka badimo. Even le no ke kgona go betha ke setlhabi se sengwe se ke palele ko tsoa ke palele ko emelela. Ke no gore maybe ke dilo tša batho ke tswa ba re ke badimo ke phethele badimo. Le last ke rile ke tswile mme o ne ke ile ko yena a nrela a re why a re o sa duletseng cause ba o bontšhitše mo o yang teng. Ka mmotša ka re nna motho o ke mmoneng ke bone motse le mme o mongwe ka bona motse le abuti o mongwe. Then ka founela mošimane kwa e ka mmuša ka re mošimane o moso ke eng le ko motseng o moso. A re aowa motho o moso mošimane o ke lethwasana ka mola o feditše like o thwasitse. A re he sesi why ka ra re ke tla boa mo wena. Then nna ke monyaditše mošimane cause ke ngwana. Radio e homotša. And then le yona taba ya like ya Nohae ke ntate Moremi le ntate ka Kapa. Ke gopola one day ke boa ke lora ke le sekolong. Papa ke o tlhokofetše ke lora ke le sekolong then papa ka ntate le sekolong re ya ka mo hae a mpotsa ka mokgwa e leng gore ke o latile sekolong then mmao he ke bolela le ene ha kwe. Le re tsena ka mojarateng like ke batho ba le mo ditorong ke ba bona ba rasetšana. Ke lora le mma ka re la papa ka re o ka se tlhape ka mo ka se tlhape nna ke re la papa ka ke ra o tlo tlhapa ka ke motšhelela le metsi ke lora ke tšhela le metsi ka bateng. He re tswa ka mola re tsena ka mo ntlong e re dulang ka mo yona no ke bona a mpontšha re mma o mpitša mma a re mma wa e bona no a ela monna
ka re ke a e bona ne ke e bona ntate Kakapa a re mara e tloa ye ke toro ka mafelelo le papa ka wa mpontšhano e tlile gabedi tabane wa mpontšhano wa modimane la mathomo ke e bone ko godimo la bobedi ke o mpontšhane le ka mara a re mara e tloa and le maabane through today ke tsoa ke buša mmaka ke re mmaka koko wa ka ne e le mo bjang like wa bopapaka he ke no rile ke mmontšha gore ke lo rile motho a moso a like ke mmontšha ka mokgwa motho o ne a ne a sotla ka teng la itlhalwang mmaka ra westa ke yena ka re ke lora papaka a dutse le nna ka mo like ka mo ntlong le koko wa ka mpotsa mokgwa e leng gore mo o ya o thwasa teng santse ba o fentwe a mpontšha noka mo nokeng go tswa something like snail or khudu ke le ke tlo gore ke tlo bona selo se la pele then ke phaphama ka kerekeng ke phethile ke be ke give up ke phethile ka ba ka give up and ntate Moremi family ya bo like ya bo mmaka ke no gore bana ba koko wa ka ga ba utlwane total at all ga ba utlwane bona ka se bona a ona wa etelang o mongwe pele ne o le monate o jikile ona moki mme 5 years back dilo da tšhintšha bana ba koko wa ka ditlolo tša gae tso tsotlhe tse ditlolo tša koko wa ka tsotlhe ga ona wa tshwere matric ka matsogo ga ona wa nyetseng wa ntšheditsweng magadi ke nna ke le one e be he ke ntšhetswa magadi go bolediwa taba tša gore o nyalwa bjang bana ba rena bona e le mantswe a family alright a ke tsene ngwanešo ko re thuše dilo tša gago di a senyega batho ba bantši ba ne go tšea badimo ba bone o kare a ba gona wa bona badimo a ba bapale and-e a ba botse motho selo gantši ge o nyaka go tseba bogolo ba badimo ithute go se thietše ge ba bolela le wena ge o nyaka go tseba bobotse ba medimo ithute gore ge ba go botša selo o se phethe ga se batho ba go hlakiša badimo ba swana le ge motho mogolo a roma ngwana a eya ga a boa a ba sane bothata gore o bapala kae mara ge re roma ngwana a gana go ba le kgati ya o tliwang ka yone badimo ba gona sese badimo ba gona and badimo ge ba go roma ba go nyaka o le kerekeng ba go nyaka o le kae badimo ge ba go nyaka ba go nyaka onkwešiše ke bolediša ke lebaka la gore badimo ba go ntšha ka gare ga kereke ba go roma gore o ye go phetha mmereko wa bona motho o ba le nako ya go phethela se yena a se nyakang ga ba kgotsofala godimo ga sona ge go šetše go fihlile nako a go no re Moremi a ka ithibela goba moruti tsoko a ka thibela seo badimo ge ba go nyaka a ba kgathale gore o kerekeng efe ge ba go bitša ba go bitša dilo tša batho ba bantšhi di senyegile ka lebaka la go ignora se badimo ba ba botšang sona ge o le motho wa mosadi o ne le badimo kudu ebile o ne le modimo o e leng gore ko wa mokgalabe ka gare o lwa le monna and-e ge monna a go kgwatha dikwi di a sepela and go tsoga lešata and go tla maatla a mantšhi mo go wena badimo ba tloša motho ka gare ga lapa la gage le botse le a le agileng a le rata godimo ga mpeto mo botse a o rekileng a o rata ba mo fološa ba ya go mo robatša godimo ga legoga ntho e ke nyakang go go botša yona ditoro tša gago straight di ya go botša gore o ne le badimo kudu ke seka se segolo sa go bontšha gore o ne le badimo le ba porofeta
ba go botsa ba re ke nako ya gore o tswe ka kerekeng o ye go phethela medimo wa gago se ka ba nyatša gobane ge go šetse go fihlile nako ya gore sepela o phethele bageno seporofeto ge se tšwa se ya dikerekeng se ya mangakeng taba e tlo ba iteng ga gone motho a ileng a ya go thwasa ba re ga gabo gone dimilione badimo ge ba e fa mohumi bongaka ba tšea se sengwe le se sengwe se a neng le sona gore a tle a tsebe gore bongaka ga se papadi bongaka ga se papadi bongaka bo berekelwa ga boima ngwanešo se ka nyatša motho wa re ke ngwana ga gone ngwana badimong ga gone bongaka bo e leng gore motho ga a fiwa bona o fa ke ngwana sebopego o ka se bona o ka re ke ngwana mara motho a leng mo go motho a se ngwana ka maatla a e leng gore o fiwa ona o ka kwetša e le maatla go feta a wena o nyakang go ya go mokgala bo o nyakang go ya go yena batho ba bantši ba senyegeletše ke mmereko ba senyegeletše ke manyalo batho ba bantši ba ka gare ga dikoloto tšhelete tša bona di no timela le ge dintši di le ka gare ga dibanka ke badimo ba le moo badimo mo o fitlhang gona go neng le šata ba go loša le batho ke badimo badimo ge ba go file tsela o swanetše o e latele nna nka se re ke le moremi ka re tla ko go thwasiše ke tlo ba kry-a phoso fela ona motseng o ba go rometšeng gona se ka o nyatša le ngwana o ba go rometšeng go yena se ka monyatša ba tseba gore bona kua ba go išang wa go dirang ntho kgolo ge o sepela leeto la sedimo ge o fitlha ka gare ga lona o swanetše o lebeleletša mo o tlileng ka re go ka ba ka gare ga leeto wa kry-a o le sepela wa fela o tsena di-social media o ekwa re ye ngaka e reng ye ngaka e reng ye ngaka e reng o tlo fetša o sepela ka mogopolo wa batho ba bangwe wa se tlo sa sepela ka tsela ye badimo ba gago ba go botšang gobane ka gare ga leeto la thwaso o sa go gahlana le mathata bangwe ba sa tlo go porofeta o sepela ba re mo o leng a ba go riele tšona o tlo hwa mara o išitše ke badimo ba gago be ba sa tsebe gore kua o yang go neng so ke no ba ke nyaka go bontšha ngwanešo gore lapa la geno le mathata a leng ka gare ga motse wa geno o ka ba o mongwe o e leng gore ko wena santse o tlo šireletše mathata rena bomoremi re ka no tswa re leka wena o sa ya go phetha tšeo gobane badimo ba geno ba nyaka letsogo la gago o tlo loba se sengwe le se sengwe se o neng le sona bana ba gago ba tlo tsena ka gare ga melato ye ba seng ba swanela go tsena ka gare ga yona ka lebaka la go sekwe badimo ge mma go bona badimo ba molaelela mo a swantšeng a ye gona onkwešiše so ithute go tlhompha se badimo ba go botšang sona gobane a o tsebe gore la go sasa letšatši ge le hlaba le yo go hlabela ka tša mohutamang se ka kwa motho a re o seke wa thwasa o seke wa dirang e kwa badimo se ka kwa nna e kwa medimo wa gago gore e reng ge e bolela le wena o latele se badimo ba go botšang nna ke phela ka taelo ya badimo gore ba reng ke dira ye badimo ba reng ke e dire o boletše taba ye nngwe wa re mokgekolo mmago batho ba molatofatša ka boloi ga ba loka ka lebaka la gore ge bo tloga mo go mokgekolo ba tlo latofatša wena ba ga bo mokgalabe wa gago ba go rakile ke tabe bohloko wa ya go dula le mokgalabe la lontwa e kgolo o speech ke šoko gore ge ba raka wena bana ba gage ba re ba e kae re swanetše gore re fe di-family tša borena maele a gore ge monna ne bana nke ba re ge ba treata mmago bana ba naganele bana ba gore bana ba o boya kae kudu
e sepela staraga mara e fihla mo e yang. Kudu e sepela staraga mara e phela mengwaga. O ne phoofolo tša go phela ka lebelo mara di phele sebaka ene di be di palle ke go fihla mo di yang mara phela jwale ka khudu. Dira dilo tša gago gabotse ka taelo ya medimo ya gago o sepele ka tsela ye badimo ba go fang o sepele staraga ka mokgo khudu e sepela dilo tša gago di tlo loka. Badimo a ba bušeletše ditoro ma ye ba e boletšeng ba fetile ya mo ba go romang dira jwala ba geno ba go iše kowe ke badimo ba tsebang gore o patela jwang. Badimo a ba iše ngwana thwasong ba sene leano la gore kua yang o tlo tswa jwang. Re thwasitše ga borena go le boima go sene wa berekang a ka thwasa ga moremi go le sola ke thwasitše go le boima. So batho ba swanetše ba ithute go kwa medimo ya bona ba seke ba ithuta go kwa dipolelo tša batho. Dipolelo tša batho di tlo go diba di tlo go bušetša morago di tlo go palliša go phetha taelo ye medimo wa gago e reng o e dire. Ge baporofeta ba šala ba go raka ka kerekeng wena o kholofetše kereke o tshepileng ge ba raka wena go ne wo ba mmotšang gore o swanetše o amogelo ka mo kerekeng ba raka wena ba tsentšha o mong ka kerekeng wena ba go iša mo go swanetšeng. O ka no re go o feditše ka tšeo tša bongaka o šetše o feditše badimo ba re o ka boela wa ya wa kerekeng wa go rapela le bona mara solanka o le ka mo o ka khosa mathata ka mo kerekeng. Kereke e ka wela ke madimabe le mahloko le matshwenyego ka baka la gago ba bolaiša ke medimo ya geno ye wena ye e kwatileng e sa hlong e sa go nyaka ka mo. So kereke ga e ne molato le mangelo ya kereke a ne molato a go romile sepela mo ba go romang. Mma gore na tsanang ka mo gae re kweng gore bothata keng le thušeng sese re feng dillo tša ka mo gae. O re tswang kwa go bothata go boima gore go boima o feta dingata tše re di rwalang mo hlong e re ile kgonyeng. O tse gore ge ke tla re ke rwele ngata tshwantše ke rwešiwe mara go ya le ka mokgwa bophelo bo leng ka gona ngata ela ke ithuša ke le one wa bona gore ke a ipolaya. Bjale ntate moremi le ntate ka kapa go thwasa ga ngwano go tšhabetše ke ba bagolo ko morago kwa. Ge ba re ile ola ba re thwasa nna mengwaga le yena ntša ba boditše mmaka la mathomo nna ne ntša mpotša a re lena gape ba re ke thwase ene a ke ne tšhelete gore bana ba yo se ne wa berekang. Nna ke berekile ke sa lo monnyane ne ke berekela bopi ka mogae sa le ke thoma go reka bopi sešo ke be le ngwana ge ko ba le ngwana one ya be mafelelong le dibjana ke a reka fa tuku ke a reka bona ke le mosadi wana ka mola mara ke sene stress ne ke no re ke ka mogae bo sene ka mokgwa mongwe bo sene choice tša tloga ko mma tša tla mo go nna mara mo nna le ona a se di fete. Taba ya gore batho ba eta ba mpitša moloi ba re ba tšere seriti saka ba eta ba mperekiša kore mo ba tsamayang ba tsamaya ka nna mola nna ke re ke robetše nna ga ke tsebe ke loyana nna ebile ba re ke tlo ausi wa re tswang kwa ena maloba a re ka le lengwe la matšatši ba tlo o tlohela ka mo motseng ene o tlo fetoga moloi ene ga o loyane. Ke badimo kore ge ko botša kere ke badimo ne ebile a ke itshole ke bolela so se se šora ke ile bogadi mama le ile la ya la bolela le baka kua bogadi gore why ngwana a ka boledišane ebile a rene le difounu tša bona le bona ba ne tša rena a le boledišane. Nna o ne bana ba bakae ba ka kua ka ko mowane ebile o nna gona kwa bopapae. Nna ke ile ka itšea ka polelo e reng
se nkganang se nthola morwalo. and then ge ngwana a dula kua ga bopapage sesi wena o bo o paletše ke eng gore o te godišetše ngwana? Ntate Moremi, he papaye a salla a re like na sane o ka nna a ne le 7 years ngwanole. Then ke nako e go sheriwa dilo tša ka mo lasteneng. Papaye a re monna re ka gore ga o bereke e re ke tšee ngwana ka hana. Ngwana le ena cause le nna ke bereke ena wa kgona go bona o irela ke papaye ntho e nngwe le nngwe. A dumela gore o nyake go dula le papaye. O tšea nako ka o sa mmone ngwanong? Since a tla mo hae last year ka September, o tlile nou ka June, ke July, ke June. O tlile nou ka June. Beke o tlile like hampe gore beke yotlhe but a sa robale. But le tsona ke a tlhakana mathata a maso ba mpotsa ka mokgwa e gore a seke a tla kwa hae. Ba mo ira gore a seke a tla kwa hae a re lebale. Wena le papage le sa bolela? Ee, re sa bolela. Le sa le baratani? Aowa ntate Moremi, ke bile ka tswela pele ka bophelo le ena o tswetse pele ka bophelo. Then since ke gawana le ena ke dutse le ena motho ne ntse ke nna le ena like re no fošana ka mantswe ka mokoba. And then o tswetše pele, Ee. o tswetše pele. Ee. Then magadi a la lena le ria jwang ka ona? Ka re lena le setlemo se e leng gore le tetlemile mo go sona. A ke understand bo. A ke re gore o ntšheditšwe magadi? Ee. And then o tswela pele o le ngwetši ya batho le yena o tswela pele le mokgonyana batho. Taba ye o le ilokišitše jwang? A se nke iloka ntate Moremi. I remember last time re tshwere meeting le bo malome. Like malome a ka ke gopola a bolela ntho e le gore le nna ke a e bona. Malome a ka o ntšhitše lentswe la gore mo ra try go lokiša ra try go fa bana like tsela but lena batho ba ko bogweng ba hae bo ko bogading ba hae a la ikemišetša. Malome a ka re ke tlhapa matsogo ona ka mokgoki since batho ba bagolo ba tlhapa matsogo ba re bona ba tswa tabeng tšaka le nna ka napa ka dilesa. Ya mara a ke re se re swantše re tsebe mo bophelong gore a re a swanela go ngallana re swanetše re kry-e tharollo ya dilo tše e leng gore go sasa le wena ge o ka kry-a motho gore wa go nyala se ka kry-a ga ntlo godimo ga ya motho mongwe. Ene ntate Moremi Ka ke gore nagana gore ntho e ke e bolelang e melokong ye mentši. O sa ntšheditše magadi ke ba ga mammang. Ngwana gago o dula ga mammang. Mogalabu wa gago e sa le mokgonyana ga mammang ba tlišitše tšhelete ka mo lapeng la bolena. So le ga a dula le mosadi o dutše le mosadi we e leng gore o nyetše mosadi o mongwe di half. So tšwelopele ge o tšwela pele le yena a tšwela pele go swanetše go duduwe fase re discuss gore tabeng ya magadi a le re bereka jwang. Ana a šala ka gore re nyetše bana re ba agela ga bobona goba a no šala ka gore ke ya go godiša ngwana ntene le mola badimong re tsebe re ba botše gore magadi a le a tšwele a boetše ga ga bona ka re gonjwa le o tsere go o ne le monna o tlo go nyala jwang godimo ga magadi ya monno mo o ka re gonjwa le o fetša gore o monna a go nyale la aga tšele diaga monno la tla bua ka lengwalo la magadi a re no tšela di agile ke mosadi ya ka ke tšaka o tlo re magadi a kotsi ke a mabotse ebile ke a mabe kudu ge o sa tsebele batho re kgatlha ke gore nako nngwe re dula le batho ba e leng gore ba nyetše re be re ba tlogele ba agetše botse re lebetše gore tšela tše botse partner ye nngwe e ka tla ya di-claima ka molao a ka boa o tekagetše o le mola o le right o ne le monno mongwe go agile yena a boa re no ntlo ke ya mosadi ya kae so nna ke a divorce jale ke nyaka gore re a thashe le ntlwe le yona e tsene mo then re tle re kgone go shega ka lona lengwalo lela la magadi o tlo re ka gore ya gore o mo file ngwana yes ke papa ga ka o swanetše a godiše ngwana mara ngwana santše a be kgausi le mmaga ka gore go le dipotšišo tše dingwe ngwana ga godile o tlo go botšiša tšona ene
o ka se kgone go di araba swana le pudiša gore mama ge ke šala ke godisa ke mosadi o mongwe e leng mane wena o le gona o phela o paletšwe kae o tlo reng go yena nnete nka se kgone mo araba ya so mo bophelong o se ka re o le motswadi wa kry-a e le gore o creata di-question tše e leng gore di tlo ba mola go ngwana and then wena jale ka motswadi o tlo palela ko go mo araba ga a go botšiša so mathata a gago ke a mantšhi o swanetše o leke go a lokiša nako e sa le gona ene ngwana gago ge e le gore o godile o mme fase o mmotse seemo sa gago ene meloko e mebedi go ngallana e ka se ba thuši a ba kry-e tharollo gore swantse re direng nna ke re tlhalang ke no rela re tsamayng le o sepediša dilo gabotse ge e le gore magadi a la sa le gona ra re o sa le ngwetši ya ga mammang le yena e sa le mokgonyana ga mammang ga a tleme wena o nnoši a tlema le yena so le yena a ka no ria tše botse a dira tše a di dirang go sa sa le wena wa molata ka lona lengwalo le la magadi wa re no monna gešo ke a divorca nna then ba tlo attacha nto ngwe le ngwe ya neng le yona ke ya gago le yena if o nyetše mosadi o mongwe lona lenyalo leo la bobedi a monyetšing a le fete le la mathomo re lebelela dideiti le gore o nyetšeneng lenyalo šile so dilo tše ding mo bophelong re swantše ge re di dira re di lebeleleng gore re dirang ya o ka bolela le bona maubane goba ba ka tšwela pele mme a tšwela pele ka tšela beng a bolela ka tšona ke nagana gore mme a ka tšwela pele ya wa ke a leboga ntate ka kapa le ntate moremi nna ke thabela go le tseba le go le bona ka matlho le mathata ka mokgwa le mbonang ka gona gore mathata a ka a fetang ene ke na le pelonyane nnyane o se ka bona o ka re ke diametlaeso e ke kwatile a ke bolele e ka mpa ke ye ko sekgweng ko rwalela dikgonye be ke bolele gape a ke nyako go bolela ke kwatile ya o ye gabedi sekgweng ya ene ke le tee ene monna ka sentate a o tlo mpotsa botse o tlo mo fola ye a ka sempatamele ya potsa botse gore ga a tla monna o nyakang monna o ntate ka kapa ntate moremi ke gopola gore mma motlha ke tlisitse mathata a ka mogo lena ape mathata a rena a boima go feta samente se sewane gore a re jale re le rwesa 30 yela gore ke 40 ya disamente o e rwala ka tlhogo moremi o e rwala ka tlhogo ntate ka kapa ko ke nnang kwa le go bothata go boima go bothata ke moloi left and right ka mo motse wa tsa re ke nele go ntebeletseng ke gola motente ke a o gola ke ya o gola ntate moremi ebile ke feditse ngwaga ke tswere wa bobedi mara tšhelete ya ka ga e nne ntate moremi motho sa le mpotsa re wa tswa re keng rurumonyanela ke ahileng ka mola wa tswa re ke hotse ke ahile ke gola bokae ko dikitšhene ne ke gola 1700 ke budgeta 1000 ke romela bana ba 600 ke šala ka 100 rand mamotlha ke palela ko go felletša ntloela ke gola 2400 ka baka la motho o montsho motho o rile a mpotsa re bona diaparo tša kereke šitše bona mola go jwang a re gantši mara mathata a gago ka re bona go tsena le ba diaparo tsona tšela ka mo no ha e hona ka mola ene ba rile e tlo loma o moteng mara ke sore tšatši le lelongwe ke robala ke a ipotšiša gore e tlo loma mang mara e tlo loma nna ba dia bana ba ka swele maabane ke robetše a se ke roba le boroko ke e lorile gabedi ene ke mathomo lokološi hona nako kwa le yona ba re e tlo tswa tšatši le lengwe batho ba re ke yaka kore ya no jwa e re batho mponyeng batho ba bolaya nna ba rena ke nna moloi mola ba beya dilo tša bona ka ra metse ya rena legotloši le beya tšhelete re loša ke legotlo le tšea tšhelete ke gopola ka le lengwe la matšatši he ke robetše ke bona hopi ya tšhelete wa tswa re ke eng e le o ka re ne ba iripa ka sekero ka ba ka bolela ka re tšhelete ya ka e tlhong itimela ga ba e tšeele go e berekiša motho sa le a mpotša re ba no dia swele fela gore o se ka ba fetša ntlo e ya gago
ene ke ntlwana mona ba hile dintlo batho ba mona ntlo ya ka ke ntlwana mona gape ke two-room wa robala le kitchen fela then roomnyana a gona jo aowa banna legotlo ntate nogele ke e lebeletse ga e ka mo ntlong e ko ntle o ka re le yona ya dauda tšatši le lengwe le lengwe pele re robala le montsheare le gane jale ke tlogile ke beile mahala ka ntlong ke tšhetše pherefere re tšhaba tsona dilo tšeo pherefere ele yo fela ko fišang ka gore tšhelete ya dumela le yona ko e reka kae kore santse o robale ka pherefere tshwanetse ke robale ka pherefere ke ko aowa banna Afrika ha e loke re ska beelana diphiri ra seišana re aowa man aowa maafrika a re lokeng re lokišaneng o ska re ho bona motho o mongwe wa bona serra sa gago go le modumedi di a tša bodumedi gane jale go nna ka mola ke nna ka mo go re dumelang ke retu o ntumediše tšatši le wena o nyakang nna jale ke tlo o dumediša aowa bannang ke bitšiwa moloi wo mongwe o mogologolo wa tseba o bone gore dikomane di tswile jang ga o ne ko ke ileng ga ke ye ko ke sa memiwang ke ile ka re ke ya kwa motseng o mong ka seterata sa rena di ile ba dimile dilo ke dikokile ka diša mara ke rile ge ke le bantšhitše mola ka ja mathomo ka utlwa motho a re mme Esther Shuo ka re a o suela ka mola ka re wa tswa re ke ngwanyanaka ke tliša dilo fela nka setle ke bone šetše ba nthomi o laorile ga re mme Esther Shuo ka bona ba khukhamiša ditlhogo a ke re ba ntšhaba ba re ke moloi ba ntšhaba mara nna ke tšhaba bona ba mpone jwang gore ke moloi bona ene a ke kgole gore nka o tsena ko motseng wa lena nna ke le teng ke tsena le o mongwe wa heno ya seroka phatla go ra re ge ba re wena wa loya go ra re o tsena le ba bang ba bo bona bona ka mo nna ka mo ba tsena le o mongwe wa hesho owo ka mo lapeng ge ba šala ba bolela ditaba tše go ra re go ne o mongwe e leng gore ke yena ba re bile ba mphasetša ba no palela ke go reta sefane sona se sa gaešo sa mogafe se ba ke nna ntate nka kapa ntate moremi wa tsa ke ile ka kubiwa mo lenyalong o kubiwa ya gae e tšwa o tsamaye ntate moremi mara wa tsa ka ikgothatsa ka goreng ke tšere nako ba botša bana ke bereka jwale ka safi le a jwale go motho a re ga tswe ke nna ngwanyana ko kwale ke fiela mabala ke tlhatswa dibjana ke apea ke a kgonyeng mara pelo ya ka nna e re mara motho o ka re o dia ka bomo man ene o se ka re go apeile o tlo a o ngatha bogobe a ka seje o tlhwa ka tlala wa ka 3 days ya saje a kgopela dikarabo a sa di hwetše a rapela o tla di jaaka o ka rapela o teneile tsona go o kwatile ke thapelo e fe o tlo e rapela modimo wa o araba gape modimo o botsebotse ga ko kgole o tlhoka batho o rapela o kwatile sese le nna ke tlhoka nako ya go rapela ka bophelo bo bophediwang kwa taba tše di kweša bohloko ene ke reke nna ke e tshepi ke tsene ke reke ya Sione sorry ke kgopela tshware o tsene ke reke tsoko ke tsene ke reke tsoko le ba eta ba hašetša batho ke re Masione metse e meraro mola re tsena ke reke one ba haše ka mo la ba tsamaye ba tlogele wena ya ke reke ba lata ba re tlatla leng leng ngwahafu ke reke o ke holetse ka mo yona ka e tloela ka o tsena ye nngwe tsoko ra tsamaya ya kae a thunya motho wa modimo a bolela puo
phatlalatša re batho ba fale banka ba tella a re motho lo mo dielang moletelo wa tšhaba masa ene le mpotše ke nyaka o ya koo ba rile tshwantse bante ape thapedišo ge ba re ke ya ka pela tshwantse le iše ka pela ka ra ntho e lo ithibelang kwa letse bore lo thibelang ka utlwasitše ba re thoma ka mokete ra thoma ka mokete ra ya ka mokete ra ya ka mokete ka e tloela le lekgono a ke nne ke sa tsene kereke nka lwala ke ra le lekgono a batla go tliša thapo e batho ka jwale ke tseneng ke yone o ke neng le diaparo tša yona ka moka ka mohai mara ke nyako go botsa maaka ba tla go beya mo ba go beya wena o phela o le senepe sa go nna mo leboteng and ga o ne mo o sutang ro feletša kae ya ke mathata mpotse bjale he ba re ntho engwe le engwe he e tsena ka mola ya šiafala ene ntlo ela ba e berekile gore he ke seno e fetša e boye e wele dilonyana tso tsohle tša le di leng ka mola ke thome fase gape o bona gore ba nyaka mpola ka pelo and he ntse re tsamaya ke ya kwa le kwa ba nagana gore a ke tsebe selo and o ka se namele ntlo wa botša batho gore ke tseba taba tša leng ge ke kwatile ke ya bereka ntate ka kapane ntate moremi motšišengšo ke bereka gore be ba rena matlamaka ka gwa tšea kae a nama pele a ntlo mola so ke tšhetše santa refuri santa e draile motse ola so koko morago ko kwa le yona ke diile story o nnoši bona ke swere ke stress a bila ke nyake motho mo pele aka ke nyaka go bereka dipoto tša dintsho tšela re yapeyang ka tsona kwa mollong ke ditlhatswa le ka mo fase di sale di phatsima ka moka tše le di ka se phatsime le o ka e tshwara e ka se o tšhatše ka mefidi a botse o sekgwari koko o sethaga a se gore ke sethagane batho ba ba nyaka mpola ka pelo jwanong ke nyaka go ba bontšha re bona ba ka senkgone a se nna motho wa bona and he e le gore ba tsena ka motho e le gore motse ba o reta sefane se re bantšheteng le modimo wa edile mmaka bile ka mokgwa a tlhokofetseng ka ona ka tshwara ke stress a ke se gore o tlhokofetse ngwaga mang mara ntate wa mongwe sa la mpotšiša a re mmago kae ka re tu a bo a mpotšiša ntate ka kapa a re mmago kae ka re tu a mpotšiša la boraro a re ke re mmago kae ka gomola ke rile ke mo araba ka re mmaka o robetše a re mara motho a mmolaileng o sa phela wa bona gore bjale ba tlo re fetša ba tlo fetša re fetšana e le serena se yana ntho e tee ape re yana ntho e tee nka o bola moremi ke sa motsebe mona a ga o kgonalene se se o nyaka go bolela o thuše mama ntate moremi taba tša mama di bohloko ntate moremi le ntate ka kapa mma ka na nyetswe ko Limpopo le tse gore le pasa ka itimetse pape ngwanyana o tlhokofetše ka 2014 ka date ye re dileng marry certificate ka yona a tlhokofala ka yona la tse gore a se ke kry ditšhelete tša etša ko mmerekong motho o nompotsa re bona a re ba di tswaletše a re o se ka di emaemela ba tlo go bolaya two straight ke sokola tšhelete e le yonako ba rena ngwana o mokakanyana o iša ka tšhelete e kakakaka ba e bone yona bona ke bokae ba kgona tša batho tša bona di tseba ke bomang modimo nka bana gore o dulela wa bona modimo o diile sephiri mara motho ga bone gore modimo o diile sephiri modimo ga o bopile motho a se apare ka morago se ba le mabenkele a gore motho a apare a khupetše mmele wa gae mara šetse ba nyaka o tsena ka moara banka ga ona batho ba ba o tlhobotse ya batho ba ba o tlhobotse ntate ka kapa nka o tlhobola o le ka mona
awa letello le a se lona mo no aowa mone ya a re fe sesi Esther sebaka ka fale re se ka ra mo tsena ganong ga a bolela Esther Mmaka na a nyetswe ko Limpopo. Abuti a ka Oki a swa borena so. Then o na le wa ntšhalang ka morago. wa thoma kere Tjhe. a buta go a so a bolena so o ra Ke ra gore a se wa borena ko bopapa. ke nyetswe ka ena okay So gore mmaka o tlile bjang Limpopo ne ke sa le ngwana nka se tlhaloša ke tsebe. Then ka mo like le ditšhelete tsone tse di bolelang go tsene tšhelete ya abuti ya ka pele. Wa tsena tšhelete ya ka wa latela yaka. Then wa latela ya ngwana ko hae. Ya mmaka vele se nka e kry till le today. And then ntate ka kapa mmaka le papaka ba nyetse a ba tlhaba. Ka mola hae ka mola ha ona badimo. Ka mola a re phase ka mola. Re no phela ka la Jesu ona ka mokgwa re phelang. tsene sela ke sama ke saka Ke sa mmaga. o te nyaka ke sona Mm. le bitsa ka fane ya gage kapa ya nna ke tšhentšhitše Mmaka o tšhentse sefane o bitsa ka sa bopapa se bua. Le abuti a ka o bitsa ka se bua. sebua o ke ena wa Limpopo okay and then lena le bitsa ka efe Nna re bitsa ka ya bomma sename ya bomma nna le ngwanyana ko hae re bitsa ka Moafe. okay lena mma gore na wa ile tšhentšhitše sefane la tšhentšha le abuti la se tšhentšhe ba abuti a se ke mo tšhentšhe papa ba no re ba betha di-computer nko ba tamela le kopelwana le o kgone go kwagala gabotse yena a se a tšhentšhe ke nna le yena o tšere nako re a kry-e pasa o dile pasa ile o mogolo kudu re repota ka mo re dia ka mo wa tseba tšatši lela ya no ba matlhatsi mara a irile he boa ya re se bua re ngwadisitše ka mogafe jale go nwele ka gore wena o se bua le morwago ke se bua ba yo ba bo se buaneng goba lena le ya go ba bo mogafeneng tshwantše ba yekwa home affairs nna ke tlo ba fangere pampiriele ya se bua gane jwa lape ke ba bagolo ba itiša dipasa ga re ba diše ba no ya home affairs ba tshwere merit certificate ole jale mola le dulang gona ke gamang sefane ke fanitše pedi ke mogafe le se bua gana ka mokgwa o leng ka gona nna le abuti ya bona ko mokhukhung wa gae no a re tlogeleng tša lena tša dipasa ka mola jarateng yela ge motho a tsena ka mola jarateng yela o rutlile gamang ba bantšhi sebile sefane ya se bua ba etsebe ba se ba ga mogafe gala ba gago sa phela o tlhokofetše le sa kwana le ba bogadi ba gago and then ba re ba go tlhabišaneng ka mo bogadi ba ka botsebotse ba tlhokofetše ba ba šetšeng o šetše moadi boa ka o nyetswe ka mo saeteng ya Mabopane station lasbono ya gabo semi ka mo Tembisa rangwane ya Esther wa šalang papa e morago o gona ko Limpopo kwale o ko motseng wa gae ka mo motseng ola o tswaletšwe nno ga ona batho sese ge le fetša go amogela ditšhelete tša lena nto e dirileng gore le palele ke go thuša mma lena gore a ge ka mo ga bolena keng Nate ka kapa la e bona gold e nyaneke ke yona mo tšheleteng tsa papaka ke re ke tsentšitše gold fela the rest ke foromile ka tšhelete aka ka mogae yena bona ba nthušitše okay o te kwišitše ka go tsenya gold ka nore ke tla no ba sekgopotso saka napile e ya ka mo o e tsentšhitše ke tsentšhitše ya segale ebile and ntate Moremi la bona nna le re ba four ko hae a re kwane le ngwanyana ko hae o a leng o nna Atteridgeville ha tle mo hae like ya thaya o ka bolelle ena but dilo tse e leng gore batho ba di bolela ka rena ko hae bontši ba tsona ke tsona tse di mo tšhabisang o tla hae ke re so o ka ngalla motswadi wa hao
ka lebaka la dipolelo tsa batho na ha tle hae a sa tle ntleke ba ra go ya ka wena Esther ge mo motseng mma a shalle a tuma ka taba ya gore ke motho o ka reng wa swara wena o nagana gore ba bolediša keng nna ntate Kakapa ke nana gore o ba bolediša ke gore sometimes o phela le batho ba ba e leng gore ba tshabeha and mmaka ke motho like no ebile ke bona o ka re o kaone mmaka na phela ka mo and then ntwe e diang gore mmago a tlwaelane le batho ba e leng gore ba a tshabega yena wae batho ba le ba tshaba ke batho yena a sa ba tshabe ka nako nngwe le nna ke na le ipuša a ke tsebe ntate Kakapa a ke tsebe because le last mo montshare ke le ke robetse ke lora yena mmaka o batho le ke ba ngweletša Esther e ke tswa fela ke tswa le ngwana kwa e re le ba bararo ba re mma ha o shule ena ba mmetsile ebile ba motlhobositše then ke buša gore o bethile ke mang ba mpontšha mme wa teng mme o le apere wiki like ke bontšha ile maratha a apere all black then ke lora nna le ngwanyana kwa e re betha mme o la re mmetha then e be mo ke phaphama then o na le moruti o mo ke hakaneile ka ditoro ke rata o mmotšiša moruti o le gore le ha nromela voice note a re wa bona mmao ba mo tshwere ka mo ba mmerekišane ke bakgotsi ba hae and tsatsi le lengwe ba tlo mo šia ka ara malapa a batho and then mma gorena lena wae le phela le batho ba e leng gore setšhaba se a ba tšhaba ntate Kakapa ke re ge ba go berekiša bošego mara mosegare o a tikiša ko go bona wae o phela le batho ba e leng gore mphakathi wa ba tšhaba gore batho ba a ba loka ka 1 2 3 4 mara wena o tšhomi ya bona o phela le bona wae ha o ba tšhabe wena e seng gore a ke ba tšhabe ntate Kakapa e re ke e so motho o a tloileng a bolela straight gore nna ke a seleka re nna strata ke ena o re nna strata se stile yena mma gorena papa nna ke nyaka e ya gore batho šiba ba tšhaba motho mara wena o nyaka go ba tšhomi ya gage o bo o moetele le phele ka moka na wena se batho ba se tšhaba mo go yena wena ga o se tšhabe na e seng gore a ke se tšhabe papa ee o kry-a e le gore ntho a nyakang go idia le nna ke nyaka go idiana pile re sa mabobotlhe o tshwana le dikgonyeng gantši ee and then se le tsamaya o boletse ka taba gore go ne noga go ne le tokološi ka mogago ge le tsamaya ba re ditwa ka dilo tše ga ke re swantse o botšiše nna sa le ka botšiša ntate Kakapa ya nna sa le ka botšiša ba mpotsa gore kwa mogae o na le noga and ba mpotsa ba re wena wa di bona dilo tse di iralang ka mola ka dumela ka re eng ka botšiša ka re dilo tse di leng ka mogae di tswa di le kae ba re di beile ke bakgotsi ba mmaka bona ba a phelang le bona cause go tshwana le like maybe re plana something ka mogae ga fitlha ko bona kore ba mmerekela gore a ba botse ye nngwe le nngwe re dirang ka mojarateng bana bešo la tseba go koša bohloko gore batho ba bolele ka motswadi ya gago ba mo latofatše ka boloi kapa mohlomongwe ba latofatše group ya bakgekolo ye e rileng ka boloi o hwetše e le gore le mmago o phela le yona group yeo bana ba bašimane ga ba tshwane le bana ba makgarebe a ke re ge ke le ngwana e ke le so ke le Kakapa jwale dipolelo tše di bolelwang ka mma go ne le kgonagalo ya gore nka di kwa ka mabarebare ba bang ba be batle ba bua wa hwetša ba bolela ka tšona ge ke re tutše ba bang ba bona ba nkwera ka tšona jwalo ntwe nka e dirang ke gore ge ke fitla ka gae ke botše mokgekolo mo motseng mo go ne tabe jwale and then taba ye e bolelwa ka baka la gore wena o phela le batho bale ene batho bale a se batho ba e leng gore
ba ratega mo motseng. Re le bana ba ga gore kgopela gore o tswe mola bathong bale, ene ge re ka re le ge re fetša go kgopela mme ka tsela yewe, mma gorena a no tswela pele a gapeletša go phela le batho bale. Rena re le bana ba masogana e feleletša e retena ntwewe. That is why gantši taba ya gore batswadi ba seleka ge ba sa kgalemege, bana ba masogana gantši ba bona batho ba e leng gore e ba affecta too much go feta ba makgarebe. Wa ikwešiša a ke re gone jwale nka se kgahle ke gore ge ke ne le masogana re swantse re nwe jwala ge ba fetša go khora madila ba mpotša ka boloi ba mme bo e leng gore nna mohlomong a ke botsebe, mara nna ke fetša ke kwešiša gore lebaka la gore ba bolele ka boloi ba mokgekolo ke baka la gore mokgekolo o tsamaya le batho ba e leng gore ba a tšhabega mo motseng. Jwale rena re le bana ba ge re nyaka go montšha mo sehlopheng se o a ganelela. Botsišo ke gore ga a ganelela ke eng ntwe e mo swareletšeng mola bathong bale ye e leng gore e mo palliša gore a tswe mola bathong bale a titulele ka ga gage goba a nyake bakgotsi ba bangwe ba ka phelang le bona. Ke nagana gore batho ba go swana le bokoko ba go lekana le bokoko ke batho ba bagolo, a se batho ba go swantšeng ba tlotlo ba re ne ditšhomi ke sa ya go bona tšhomi yaka. Go kweša bohloko gape le wena go le go o le soki o tla fereya ke batho ba ba sa go tsebeng gore ba ba sa tsebeng gore mmago o tumile ka eng. Mara ge go ka diragala gore ke re ke le ka kapa ke dula moteti ke kopane le wena ke go kgopele marato re kwane nna le wena, ge batho ba fa banka ba kampona ke ne le wena ba tle ba nkry-a ke ne ke nnoši, ba tlo nthipa gore ka kapa o tsamaya le motho o morong, motho o la a loka a ke no gore mohlho mongwe ke itšee gore ba jwa ba no ba njela mona. And then ke tle ke robale ga geno, ge ke fetša go robala ga geno badimo ba gešo mohlho mongwe ba seke ba kwana le tšewe tšhomi tša mma di beileng ka mola ga bolena nna ke di bona. Wa bona re immediately ke di bona go ra gore ntoela batho ba le ba fa banka ba mpotšang yona ke eng, ke nnete napile ke a tloga ke sa boa. So mma gorena batho ba ba seng ba tuma ga botse mo motseng ba tšhabe jwale ka batho ba ba tšhabang. Le wena ge e ka ba a la hlakanela selo wena le bona tswa go bona, and then setšhaba se se kgone go bona gore o kgonne go tswa go bona ga la gwerana ka selo. Tšhomi wa kgona go e change anytime. Esther Ntate Kapa, la itse sale nna ke motho wa ditoro ane motshare ke tshwere ke nyako maybe toro itla ke tshwara ke boroko bo bosisane. Toro ela sale a ntšhuša mo Decembeng. Go ne magogo o mongwe ne a dula sa itela mo hae mole. Magogo la ne ke sa bereka mo dilo tse tsa mo tseleng tse orange tse. Then mme ola a tsoa through a mpitsa today like Esther ka se ka gomola ka se marabe ka tswa. He ke tswa fela magogo la a re o nyaka katse ya hae ka mmuša gore katse ya lena e ka yone le nyaka mo nna bjano a fetša a re a šiwe mowe ka ra ona nka se kgone o lefa katse nna ya beya ke nna e hwile katse ela. Magogo la a goa kota a goa katse ela a itšea a ikuka a tsamaya le yona. The following day he ke boa hape ke ya mmerekong through ka nako ele santseng ke tsoa ke sa lora ena magogo la hape magogo la ke mmolora ka mokgona le ka teng maabane a pere ka teng a itla monna a re o ntlhaba ka thipa. Then ke motshwara ke lwa le ena a beya thipela fase a ntšha lebotlolo le lenyane a tšhela matsong a tsikitla a tshwara thipela hape. Then a re wa ntlhaba ka kgona go tšea thipela ka motlhaba. Re rile he re boa lunch re ile ra bereka he re boa re tla hae re tlo ja he re boela morago ba re magogo le o tlhokofetse. Then ka boa he ke lora yena magogola ene o tlhokofetse no ntate Kapa e ntlabile kudu thata ne nstressa ka bona gore mma ka vele o na le ye nngwe a e tsamaipile ka yena ya go tshwana leng so like mo tsona tse ba reng wa selika like ba mo dirisa tsona dilo tsona tseo. Ke lora magogola hape ke tsena like o kare ke modironyane o monnyane. Then he ke tsena mo ntse ke lora mme o mongwe a thome ke tsena one shout then pele se fela ba tlisa bjala ba bucket ba galabebo ba bo fitlha ba botlisetsene mara ba boya pele ga ka mme o le a re wanela bona ka mo shiftela ka ra wana mama mo a ke fitlhe ke lora ke mmotsa soki
then ke le ke ntswa ka mole ke re ke a tsamaya ka mole o na le letleme e ke re ke kry-a ngwanyeno o mongwe ke a mo tseba ngwanyeno a tlotsa ngwananyana so mo sefatlhegong ka something e white but ba itebeletse spilling so ke le he ko jika ke lebelela ke kry-a ena mogekolola for sure o na le 5 years for sure nne wa tlhokofetse but ke molora last year mo decembeng a tlhoko e ke jika ke ba bona mola ba dutse yena le mmaka then mo go ba le mbata go na le mbata ke bona le motlhare o like motlhare mo gaufi ka re mosetlha so then ka molara mbata ke bona metsi like madi like ilonyana tse so then makoko le ha le tsana kana ke ba makaletsa ke bolele selo le bone ke no maketse ke ba lebeletsa e ke makoko le tsana kana e ya bona e ya ditrupa wa iletsa ya lla mara he mmaka iletsa ya hana o fitlhela a tsela mmaka nakana ela a mmotsa ke mokwa ka ditsebe tsa ka re e letsiwa so o iletsa a bina ba teng mmaka iletsa ya hana o lla ke gona mo ke kgonne o bona gore mmaka o na le probleme. Okay, re a leboga le tlile pitšeng tše kgolo a re boeleng ka mola go professor Moremi ka fale ke moka e be nako ya gage ya gore a bolele le lena go fitlhela a laelana le motheeletši prof. bonya ko bolela koko ya re lebeletše nako e no re 1 minute 1 minutes ke a leboga bagolo ba ka taba e ya gore ke bitswe moloi pele e tlotla ba mpoditše ke sa le Jimiston ke bereka Jimiston ba re matšatši a tlanga ba tlo go bitša moloi ko o nnang gona mmereko a fela ka boa mo gae le mo gae ntše ba mpotša ke sa nyako o tsebane ba mpotša ka mo kerekeng ba re matšatši a tlanga ba tlo go bitša moloi setšhaba sa mo sa tlo go bitša moloi go sa titukiše wa tephethela la ntlhalwang ko go kwele ko re tla go dilo tše dintšhi di lokiša ke tšhelete no gone jwale re tlo go phethela koko ke rata go no re mantšwa ba go file go ona maele re tlo go thuša fela ga jwale go nyakega gore o no ba o noši ka gare ga lapa ba le batlang ba tšwa ba eme gannyane re a ba kgopela re lokišana le lapa la gago koko ka lebaka la gore dilo tše dingwe a di tle mašego di tla mosagare di tla ka baeng mathata a mangwe a ka mogare ga lapa a tlišwa letšatši le hlabile so nna go ba bagešo ba ga mogafe a kere ke tlo le thuša se ke la tshwenyega ke tlo ne kgopela fela kgotlelelo magagešo se ke la šupa batho le ba bitša ka baloi le tla ba molatong phetha ditaelo moloi o tseba ke taelo e tla mo swara o tla tšwelela molaleng ga ke bontšhe gore go sasa ke gona ka kua Groblersdal re a bereka mokibelo ke gona ka kua gae ke tlo tšhaiša ka bo 3 go ne le mo ke tlo yang gona sontaga ke gona ka gae le mantaga ke gona magagešo phethang ditaelo ke a le kgopela phethang ditaelo le ne dimpho le ne ditšhogofatšo tše botse tše modimo a lefang tšona bangwe ga di fihle go lena bašomi ba ba šomang ka mogare ga meago e megolo ba laolago batho phethang ditaelo gore magagešo go kgone go ba le perekišano le kwano ka gare ga mešomo ya lena nna malome ka kapa ke a leboga leloko le la gešo re tla katana le lona gore le kgone go thušega le be gabotse ke bušeletša ela ya gore batho ka moka ba ba ileng ba tla ka mola ga Moremi ba tle ba hwetše ditaelo and then mathwasane a rena a leng gae ba e leng gore be ba sa ile gae ka ge dikoša di se gona ke kgopela gore ba boe go ne le taelo e swantšeng ba e phethe ka kua gae ke a ba kgopela and ke kgopela gore batho ka moka ba ba ileng batla ka kua ga Moremi dipula di tlona e tlang le tle le hwetše taelo pele dipula dina e be e le gore re iphethile ka mo gae ka lebaka la gore dipula tše di tlong go tla a re tsebe maatla a tšona gore e tlo ba makakang ka lebaka la gore pula tša matšatši a la di bona gore ke pula tše dimpe le magadima gona a gobatša batho a tšea batho jwale ke a leboga magagešo malome ka kapa
ka go rialo nna ke le Moroka ke leboga babogedi ke leboga batheeletši ba Motse Community Radio Station ke leboga le abuti Clement wa tlong go tsena ba tla mo theetša ka lenanego la gage le le botse le thapelwa ntate Makua re tlo emela